오늘도 하나님의 말씀 앞에 나올 수 있도록 도와주심에 감사드립니다. өнөөдөр бас биднийг Бурхны үгийн өмнө ирж чадхаар тусалж өгсөнд талархъя. 우리는 성경이 말씀하시는 마지막 때에 살아가고 있습니다. Үнэндээ бид Библиэлд гарч байгаа үеийн төгсгөлд амьдарч байгаа хүмүүс илээ. 늘 말씀이 우리를 교훈시켜 주시고 책망시켜 주셔서 Үгээрээ та биднээ сургамжлан мөн зэмлж өгөн 하나님의 사람으로서 능히 살아갈 수 있도록 도와주시고 Бурхны хүнээр энэ ертөнцид сайн амьдарч чадхаар тусална. 하나님이 영원하신 소망 가운데 위로를 얻을 수 있도록 Бурхны 도와주십시오. мөнх найдвар дотор тайтгалыг олж авч чадхаар тусална. 머리 숙여 기도하는 우리 형제자매님들의 기도를 다 하루속히 이루어질 수 있도록 도와주십시오. Ийхүү толгой бүхэн залбирч байгаа ахын дүүсийн залбирлыг эзэнтэй хурдан биелүүлж өгнө. 또한 그를 위해서 받는 고난도 능히 감당할 수 있도록 도와주십시오. Мөн тэрэл зүйлийн хөдөлөө амсаж байгаа зовлон байх юм бол түүнийг нь сайн давандал дийж чадхаар тусална. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 베드로전서 1장 1-р Петр 1 байна. 6절 7절입니다. 1-р Петр 1-ийн 6-7. 1372 дугаар хуудас. 1-р Петр 1-ийн 6-7. 형제님, 자매님 나눠 읽겠습니다. За эхлээд ах нар дараагийн ишлэлийг эгч нар уншицгаая. Хэдийгээр та нар идүүгээ төр зур шаардлагатай бол элдвийн сорилтод зовсон ч үүндээ үлэмж баярладаг. Ингэснээр итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн илчлэлээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юм. 이 성경을 기록할 당시 베드로 사도가 За энэ Петр ном бичигдэж байх үед Илч Петр 로마에서 이제 마지막 가서 전도하게 됩니다. тухайд Ромд хамгийн сүүлчийн өдөө очиж сайн мэдээ тараах гэж 근데 байсан. 그때쯤이면 많은 핍박이 있었어요. Яг тэр үегээ бодоод үзэх юм бол маш их хавчлагтай байсан. 여기 보면 너희가 여러 가지 시험을 당한다고 돼 있습니다. Эндээс харах юм бол элдвийн сорилтанд зовсон гэж гарч байна шүү дээ. 그래서 잠깐 근심한다라고 돼 있습니다. Үүнээсээ болоод түрхэн зур та нар жоохон зовж байгаа. 하지만 오히려 크게 기뻐한다. Гэхдээ та нар үүнийхээ дараа үлэмжийн ихээр баярлах болно. 왜 그러냐면은 Яагаад тэгэхээр 7절에 7. 너의 믿음의 시련이 불로 연단한 애들 없을 금보다 더 귀하다. Ингэснээр итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас жилээ үнэтэй. 예, 금은 불에 연단하면 연단할수록 체외로 금이 됐지요. Алтыг галд хийх тусам одоо шижир болдог гэж байгаа цэвэр. 그러죠? Тийм ээ. 그러면 컸던 금덩어리가 점점 작아집니다. Тийм бол агнаас нэлээд том хэмжээтэйсэн алт маань цэвэр болох тусмаа хэмжээ нь багасч ирдэг. 그런데 우리의 믿음은 Харин бидний итгэл бол 시련이 오면 올수록 зовлон ирэх тусам 작아지는 것이 아니라 улам илүү багасах биш. 오히려 믿음은 더 커지게 된다는 Харин 거예요. ч илүү их болж өсөх болно гэсэн үгийг хэл. 기쁨도 커지게 된다는 거예요. Авах баяр хөөр маань ч гэсэн илүү их байх юм аа. 왜요? Яагаад вэ? 주님이 Эзэн. 십자가 뒤에 있는 영광을 바라보고 고난을 참으셨다고 돼 있습니다. Загалмаан ард ирсэн алдрыг хараад тэр бүхий зовлон твцсэн гэж гардаг. 우리도 마찬가지입니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн ялгаагүй. 신앙생활하는 데는 시련이 있어요. Итгэлээр амьдрахад сорилт зовлон зүдүр гэж бий. 그 시련은 Тэр сорилт болохоор 당연히 있는 거라는 겁니다. мэдээж юм байх ёстой зүйл нь. 그런데 그 시련은 있으면 있을수록 Гэтэ сорилт тулгарх чинээгээр 우리에게 올 칭찬과 영광과 존귀가 더 크다는 것을 우리는 알 수 있는 거예요. бидэнд ирэх магтаал алдар хүндэтгэл нь илүү хэмаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 사실은 이 베드로 전서가 Үнэн дээр 1-р Петр ном бол 전체적인 내용이 그걸로 돼 있어요. нийт агуулга нь ийм л утгатай. 그리스도에게는 핍박이 있다. Христийн хүнс хавчлаг гэж бий. 시련이 있다. Сорилт гэж бий. 하지만 걱정하지 말아라. Гэхдээ та нар бүү санаа зов. 영광이 다시 또 있다라는 Алдар 겁니다. та нарт өгөгднө гэдгийг хэлж байна. 그것을 바라보고 Түүнийг найдан хараад 잘 끝까지 참기를 바라는 마음으로 이 베드로 전서를 우리에게 주신 거예요. эцэг хүртэл төвчиж амьдраарай гэдгийг Петр ном маань одоо Петр номууд маань бидэнд хэлж өгч байгаа. 우리가 믿음을 지키기에 고난이 있습니다. Тэгэхээр итгэлээ сахиа гэх юм бол зовлон тохиодог гэлээ. 그런데 고난 뒤에 Тэр зовлонгийн цаана 하나님의 계획이 있다라는 Бурхны 거예요. бас төлөвлөгөө байж байдаг. 시편 Дуулал ном 119편을 보죠. 119. Петрийг авч урагдаад дуулал 119. 71절 119-ийн 71. 달러닉 허여르
형제님, 자매님 나눠 읽습니다. Ах нар эгчнэр гэд хуваагдаад уншия. Миний зовн шанасан нь таны зарилгуудыг сурах болсон нь надад тустай. Таны амнаас гарсан хууль надад мянган алт мөнгнөөс чавгүй илүү юм. 자, 다윗은 Тэгэхээр Давид 왕이 되기까지 많은 고난이 있었습니다. хаан болтлоо олон зовлон давсан. 왕이 되고 나서도 고난이 있었어요. хаан болсны дараа ч гэсэн зовлон тасраагүй. 그리고 За тэгээд 하나님 앞에 죄를 짓고 나서도 고난이 있었습니다. Бурхны өмнө гим хийчээ түүнээс амссан зовлон гэж бас байсан. 자, 그리고 다윗이 고백을 합니다. Харин Давид юу гэж өчөж байна гэхээр 야, 고난이 그냥 있는 것이 아니었다. яа. 고난이 그냥 있는 것이 아니었다. Зовлон зүгээр өгдөөгүй юм байна. 당한 것이 내게 유익이다. Зовлон надад тохиолдож байгаа нь эсрэгээр надад тустай юм. 고난 당했기 때문에 하나님을 더 배우게 되었다. Би зовлон шанасан учраас Бурхны талаар илүү ихээр сурч мэдэж авчин. 고난 뒤에 하나님의 계획하신 것이 있다는 걸 깨달은 거예요. Зовлонгийн цаана цорилтын цаана Бурхны төлөвлөгөө байдаг юм байна гэдгийг мэдсэн. 그래서 고난 당한 다음에 Тийм учраас зовлон шанасныхаа дараа 하나님을 더 깨닫고 나서 Бурхныг илүүтэйгээр ухаарад 이 하나님의 말씀이 천천 금은보다 더 높다는 것을 아는 거예요. Бурхны өгөөрт нь мянган алт мөнөөс ч илүү үнэтэй гэдгийг мэдэж авсан. 사도 베드로도 Илч Петрчтэй 우리에게 그걸 깨우쳐 주고 싶은 겁니다. бидэнд үүнийг л ухааруулж өгөхийг хүсэж байна. 네, 베드로전서 1장 6절이 뭐라고 했냐면 Эдгээр Петр 1-ийн 6 7 дээр 너희가 여러 가지 시험을 당하였으나 그랬습니다. та нар элдийн сорилтонд орсон ч зовсон ч 베드로 사도도 тэр Илч Петрч 예수님이 십자가에 고난 받으시고 부활하시고 승천하신 다음에 Есүсийг загалмайн зовлон амсаа, загалмай цовдлогдож тэнгэрүүд оцсныхан дараа шүү дээ. 믿음을 지키면서 복음을 전할 때 Итгэлээ сахиад сайн мэдээ тарааж явахдаа 많은 고난이 있었어요. олон зовлон амссан байж байгаа. 바울도 마찬가지였어요. Паул илчж ялгаагүй. 사도행전에 Үйлс ном дээр 초대교회 제자들과 성도들이 받은 고난이 기록이 돼 있습니다. анхны чуулгануудын үеийн элчнэрийн амсаж байсан зовлон, чуулгануудын туулж байсан зовлонгууд бичигдсэн байдаг. 그래서 Тийм болохоор 히브리서에 사도 바울은 이렇게 기록하고 Илч 있어요. Паул Еврей номон дээр ингэж дурдсан. 히브리서 10장입니다. Еврей 10 дугаар бүлэг. (32절부터) 10-ын 32-оос 35절까지 35 хүртэл. 형제님, 자매님 나눠 읽습니다. Ах нар эгчнэр гэж одоо хуваагдаад уншия. Та нар урдын өдрүүдэд гэгэрүүлэгдснийхээ дараа зовлонгийн үлэмж тэмцлийг твцснээ санагтун. Буруутгал олон цөхрөл дотор үзүр болж тийхүү ад үзэгсдийн хамсаатан болж байсан. Учир нь илүү сайн мөнхийн өмчтэйгээ та нар мэдэх тул хоригдохстыг өрөвдөж, эд хөрөнгийг чинь дээрэмдэж тонхож баяр хөөртэй байсан. Тиймд агуу шагнал бүхий итгэлээ бүү хаягтун. 예, 보세요. За. 전날에 너희가 빛을 받은 후에, 구원받은 후에 그런 뜻이에요. Гэгэрүүлэгдснийхаа дараа гэдэг нь аврагдсныхаа дараа гэсэн үг. 고난의 큰 싸움에 참은 것을 생각해라. Зовлонгийн үлэмж тэмцлийг твцснээ санагтун. 어떤 고난이 있었느냐? Ямар зовлон байсан бэ? 비방과 환란과 Тэгэхүү аз үдэгдээ зовлон 사람들의 구경거리가 되고 хүмүүсийн үзүр болж 그리고 갇히기도 했다라는 거예요. мөн хамтаа залбирч байсан байна. 그리고 너희들이 가진 것을 빼앗기기도 했다. Мөн өөрийнхөө эд хөрөнгийг дээрэмдүүлэн тонуулж байсан. 사도들도 Хоригдож байсан байна, залбирч байсан байна. 그리고 2000년 기독교 역사 속에서도 Тэгээ 2000 жилийн одоо Христийн түүхэнд 이런 일이 계속 있어 왔어요. ийм зүйл байнга давтагдаж байсан. 지금도 여러분에게 있을 겁니다. Одоо ч гэсэн та бүхэн тулгарч л байгаа. 그런데 Гэхдээ 34절에 보면 34-ийг харвал 믿음의 선진들은 итгэлийн одоо бааtruуд маань 그 모든 것을 기쁘게 당했다라고 돼 있어요. тэр бүх зовлон баяр хөөртэйгээр хүлээж авсан байна. 왜? Яагаад вэ? 하나님 나라에서 더 낫고 영구한 사람이 있는 줄 알았고 Бурхны улсад очих юм бол илүү их агуу шагнал байгаа гэдгийг мэдэж байсан. 그래서 담대함을 버리지 않았다라는 거예요. Зоригтойгоор нь итгэлээ тийм учраас хаяагүй. 거기에 담대함을 버리지 말라 큰 상이 있다라고 35절에 말씀하셨죠? 35 дээр агуу шагнал бүхий итгэлээ бүү хаягсан. 그러죠? Тийм ээ нөө? 담대함을 버리지 말라. Тийм учраас энэ зоригтой эр зургаас алдаж болохгүй бид. 핍박과 고난이 오면 우리는 담대하기 어렵습니다. Хавчлаг, сорилт, зовлон ирэх юм бол хүн хүчтэй байхдаа жоохон сул идэг. 그런데 Харин 믿음의 선진들을 итгэлийн хүмүүс 예수님을 바라보면 Есүсийг харах юм бол 우리도 그 믿음을 가질 수가 있다라는 бидэд 겁니다. энэ итгэл төрж олно гэсэн. 사도들이 어떤 핍박을 받았을까? Эцнэр яаж одоо хавчигдаж байсан болоо? 사도행전 4장입니다. Үйлс 4-р бүлгийг болъё.
사도행전을 통해서 몇 군데 살펴볼게요. Үйлс номоор дамжуулаад хэдэн ишлэлийг бас хай. 사도행전 4장 Үйлс 4-р бүлэг 2절 3절입니다. 4-ийн 2-3. 읽어드릴게요. За уншиж өгье. Учир нь элч нар ард олонд сургаалзааж угсдын амьлал Есүсээр гэдгийг тунхаглаж байсан тул тэд ихэд төгсөж байлаа. Саажуур гэж. 2절 3절. Тэд тэднийг баривчилж өглөө болсон шорон тарив. 예. Учир нь хэдийн ороо болсон ажээ. 4장 1절에 보면 4-ийн 1-дээр 사도들이 백성들에게 예수님이 죽으셨고 부활하셨다는 걸 전했습니다. элчнэр ард олон тийм ээ Есүс ирээд үхээ дахин амьсан талаар хэлж өгч байна. 그랬더니 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러서 그걸 싫어했어요. Тэгсэн чинь дахиж сүмийн харуулууд дарга садукачууд дургуутсыг тэдэн дээр ирсэн. 그랬더니 3절에 3-дээр 그들을 잡아서 그 다음 날까지 가두어 버렸습니다. тэд элч нарыг баривчлаад өглөө батал шорон тарьсан. 그러죠? Тийм ээ нөө? 예. 5장 5-р бүлгийн 17절 18절 17 18. 같이 읽어봐요. За уншия. Гэтэл атаархалд авцсан тэргүүн тахилч түүнтэй хамсагсад тухайлбал садукам бүлэглэлийнхэн хамтдаа эсэргүүцэн босож тэднийг барьж аваад нийтийн шоронд хорив. 또 하나님 말씀 전하니까 Бас тэднийг бурхны үгийг бусдад дамжуултал 예, 다 마음에 시기가 가득하여서 사도들을 잡아서 옥에 가둬버렸죠. тэд нэр одоо элч нарт үнээр атаархсан сэтгэл улмаас барьж аваад шоронд харчиж байна. 그러죠? Тийм ээ нүү? 그리고 그들에게 죄가 없다는 걸 알고 Гэвч одоо шүүгдсэний эцэст эдэнд гин байхгүйг мэдээ. 이제 내보냅니다. Гадагшин тавьж явуулдаг. 근데 그냥 내보내지 않아요. Тэгээс зүгээр явуулаагүй. 5장 40절부터 5-ын 40-оос 42절까지 42 хүртэл 같이 읽어봐요. уншицгаая. Тэд зөвлөгөөг нь авчээ. Тэд элч нарыг нэрээр дахин яриул. Тэд элч нарыг дуудаж авчран ташуурдаад Есүсийн нэрээр дахин ярихгүй байхыг тушааж тэднийг судлаа. Түүний нэрийн төлөө доромжлогдсон зовхон зохистой гэж тооцогдогт баярлалд нь тэд зөвлөлөөс гарч явлаа. Тэгээд өдөр бүр сүм дотор бас айлаас айлд зааж Есүс бол Христ гэдгийг тунхаглахаа ис зогсоо. 야, 그 제자들을 살펴보니까 아무 죄가 없는 거예요. Тэр шавнырыг нь судлаад үзтэл ямар ч гимгүй байсан. 아, 너희들이 옳았구나. Та нар ямар ч буруу зүйл хийгээгүй байна. 그럼 그냥 놔줘야 되잖아요. Тэгэх юм бол зүгээр л тавиад явуулчих хэрэгтэй. 그런데 어떻게 했습니까? Тэгтэл яасан байна? 채찍질하고 놓았다고 하잖아요. Тэднийг одоо бүр чашуурдаж яваад явуулсан байна шүү дээ. 그러죠? Тийм ээ нөө? 참 이상하잖아요. Сонирн биш үү хүмүүсээ? 잘못한 것이 없는데 Буруу зүйл байхгүй. 왜 채찍질하냐고요. Гэтэл яагаад ташуурдаж байгаа юм бол? 채찍질하고 Ташуурдаж чаад 예수님에 대해서 이야기하지 말라고 하고 내보냅니다. Есүсийн нэрээр дахин ярихгүй байг тушаагаад сулалсан. 근데 사도들이 어떻게 했느냐? Тэгсэн чинь элч нар 예수님의 이름으로 고난받는 것을 능욕받는 것을 합당한 일로 여기심을 하면서 기뻐했다라고 돼 있어요. Есүсийн нэрийн төлөө доромжлогдсон зохон зохистой гэж тооцсон тул тэд нар баярлалдаад гарч явсан байна. 그리고 끝난 것이 아니라 Тэгээд очиод бас гарч яваад дууссан биш. 42절에 42. 날마다 Өдөр бүр 성전에 있든지 집에 있든지 예수님이 그리스도라는 것을 가르치기를 그리고 전도하기를 쉬지 않았다고 돼 сүм 있습니다. дотор бас айлаас айлд явж Есүс бол Христ гэдгийг тунхаглах ажлаа дуусгаагүй. зогсоогоогүй. 왜요? Яагаад вэ? 예수님이 죽으시고 Есүс үхээд 부활하시고 дахиж ямлаад 승천하신 거 다 봤거든요. тэнгэр удаад өргөгдгийг бүгд харсан. 사실이잖아요. Энэ бүгд үнэн байна шүү дээ. 예? 사실인 걸 어떻게 안전할 수 있어요? Үнэн зүйлийг яаж босод хэлэхгүй байх юм бэ? 계속 전하니까 어떻게 하느냐? Тасралтгүй энэ үнэг дамжуулж явсан учраас юу болсон бэ? 이제 사람을 죽이기까지 합니다. Эцэст нь тэдний амийг хүртэл одоо хөнөх болсон. 7장 7 дугаар бүлгийн 57절부터 57 60절까지 57-оос 60 хүртэл. 형제님 자매님 나눠 있습니다. 57-оос 60 хүртэл бүгдээр хуваагдаад уншъя. Гэтэл тэд чанга орилолд нь чихээ бүгэлцгөөч түүн рүү зэрэг ухасхын дарж түүнийг хотоос чирч гаргаад түүн рүү чулуу шидэлж гарав. Саул гэгт залуугийн хөлд гэрч нар хувцаа тавилаа. Тэд Стефан руу чулуу шидэлж байхад Стефан эзнийг дуудан "Эзэн Есүс минь сүнсийг минь хүлээн аваарай" гэв. Тэгээд өвдөг сөөхрөн чанга дугаар "Эзэн энэ үглийг тэдэнд бүү тохооцгож хашгирав." Ийхүү хэлээд тэр нойрсов. 이제 스데반 집사가 복음을 전하니까 Стефан үлдлэг сайн мэдээ тарангут
귀를 막고 막 듣기 싫어했어요. Хүмүүс чихээ бүглээд сонсох хүсээгүй. 그리고 한 가지로 달려들어서 돌로 쳐 죽였습니다. Түүнэр ойролцолтой зэрэг дайрч чулуу шидэлсэн. 근데 스테반 집사가 놀란 말을 했어요. Гэтэл Стефан их гайхалтай үгийг хэлж байна. 저들의 죄들을 저들에게 돌리지 말아 주십시오. Эзэн минь эдний нүглийг өөртөнд нь бүү тоохоорой. 예수님도 Есүс ч гэсэн 십자가 못 박힐 때 загалмай дээр цуглагдахтаа 그 못 박고 비방하는 자들에게 저들의 죄를 돌리지 말라고 өөрийг нь хавчин 기도하셨습니다. доромжилж цоглож исэн хүмүүсийн хийсэн гмийг тэдэнд бүү тоохоорой гэж хэлдэг шүү. 왜? Яагаад вэ? 저들은 모르기 때문에 저럽니다. Тэд мэдхгүй учраас ийхүү үлдэж байна. 복음을 모르는 사람들은 Сайн мэдээг мэддэггүй хүмүүс 성경을 모르고 복음을 모르기 때문에 энэ Библийг сайн мэдэгч мэддэггүй учраас 우리를 핍박하는 겁니다. биднийг хавчиж байдаг. 스테반 집사는 그들의 죄들을 그들에게 돌리지 말아달라고 하나님께 기도했어요. Тиймээс Стефан үйлчлэгч тэдний нүглийг тэдэнд бүү тоохоорой хэмээн бурхнаас гуйж байна. 그럼 제자들은 또 어떻게 됐을까? Тэгвэл шавнар нь яасан бол 8장 8-ын 1절부터 4절까지 1-4 хүртэл 또 나눠서 읽어요. хуваагдаад өгшээ. Тэр өдөр Иерусалим дахь чуулганы эсрэг хөвчтэй хачвлаг унднөв. Илч нараас бусд нь бүгд Юдэ ба Самарын нутгуудаар тархав. Игч нар Стефаныг сүсэгтэй ирчүүд хөдөөлүүлж түүний хойноос ихэд гашуудан уйлцгаажээ. Харин Саул айлаас айлд орж эрэмгэлгүй баривчлан шоронд хийж чуулганыг тарамдуулж байлаа. Тархсан хүмүүс явсан зүг бүрдээ үгийг тунхагласаар байв. 예. 제자들이 Шавнар нь 스테반의 죽음을 보고 Стефаны өглийг хараад 또 더 큰 핍박이 일어나는 걸 보고 илүү хавчлаг өрнөхийг хараад 흩어져서 뭘 했느냐? тархаж явангаа юу хийсэн бэ? 복음을 더 전했다라는 거예요. Сайн мэдээг илүү тараасан. 그때 스테반 집사를 죽이는데 앞장섰던 것이 사울이라는 Тэр 청년이에요. үед Стефаныг η хөнөөх ажилд бүр ороолон тэднийг цаашиж исэн хүн бол Паул гэдэг нэг зал биш ээ. Саул гэдэг нэг залуу бий. 하나님이 Бурхан 이 사울을 구원받게 하십니다. энэ Саул гэдэг залууг аварч өгсөн. 왜? Яагаад вүлээ? 하나님의 계획이 있기 때문에. Бурханы төлөвлөгөө байсан учраас. 그러면 그 사울에게는 평강이 있었을까? 육신의 평강이 있었을까? Тэгвэл энэ Саул Махотын тал дээр амар таван байсан болов? 영혼의 기쁨과 구원받은 기쁨이 있었지만 Авралын баяр хөөр бол байсан. 바울은 더 큰 고난을 받았습니다. Харин Паул илүү их зовлон амсдаг. 스데반 집사를 돌로 쳐 죽이는데 앞장섰던 사울. Стефан үйлчлэгч чулуугаар нүүлгэж хороож байхад хамгийн дэмжиж исэн идэвхтэйгээр дэмжсэн энэ Саул 본인도 복음을 전하다가 өөрөө ч эцэстээ сайн мэдээг тарааж байгаа. 돌로 맞아 죽게 됩니다. Чулуугаар шидүүлж бас амиалддаг. 그런데 하나님이 다시 살렸어요. Гэтэ бурхан Саулыг дахиж амьлуулсан. 사도행전 14장입니다. Үйлс 14-ийг олъё. 19절부터 14-гийн 19-оос 22절까지 22 хүртэл 같이 읽어요. хамт уншия. 네, 형제님 자매님 나눠서 Чонён 아니 нэмж. 형제자매. Ахнар эхнэргээ хуваагдаад уншия. Гэвч Антиох болон Икониумаас ирсэн юдэчүүд ард олныг талдаа татаж Паул руу чулуу шидцгээ. Тэгээд түүнийг өгсөн гэж одоо тэд хотоос гарган хажээ. Харин дагалдагчид түүнийг тойрон зогсож байтал Паул босож хот руу оров. Маргааш нь тэр Барнабтай хамт Дерб руу явжээ. Тэр хотод тэд сайн мэдээг тунхаглан олон хүнийг дагалдагч болгоод Лустер, Икониум болон Антиох руу буцахдаа дагалдагчдын сэтгэлийг хүчрэх хөгжүүлж итгэлтэй байн байгаарай гэж урамшуулан бид олон зовлон туулжаж Бурхны хаанчлалд орох ёстой гэлээ. 예. 사도 바울도 Тэр Илч Паул ч гэсэн 복음을 전하니까 돌로 때려 죽였습니다. сайн мэдээ тараасан учраас түүнрүү чулуу шидэлж 죽은 줄 알고 성 밖에다 던져 버렸어요. өгсөн гэж цайцаас гаргаа хийчихсэн. 그런데 Харин 하나님이 살리신 거예요. Бурхан түүнийг амьдруулсан. 살아나서 어떻게 했습니까? Тэрээр эргэж амьдраад яасан байна? Сэхэж усаад 20절에 보면 20 сар бол 바울이 일어나서 다시 그 성으로 들어갔어요. Паул босоод дахиад нөгөө хот руу орсон. 그러죠? Тийм ээ нөө? 그리고 복음을 전했어요. Тэгээд сайн мэдээ тараасан. 그 다음에 어떤 일이 벌어지면 많은 사람을 제자로 삼았다고 돼 있죠? Үүнийгээ дараа олон хүнийг дагалдаж болгосон гэж байна. 무슨 뜻이에요? 구원받았다는 거예요. Олон хүмүүс аврагдлаа гэсэн үг.
핍박 뒤에는 하나님이 일하시는 게 있어요. Тэр хавчлагын дараа бурхны хийдэг ажил бол юм. 그리고 22절에 22 дээр 바울이 또 어떻게 이야기합니까? Паулаас юу гэж ярьж авсан бэ? 제자들의 마음을 굳게 하여 Дагалдагчдын сэтгэлийг хүчрхэгжүүл. 이 믿음에 거하라 권면하고 Итгэлдээ байн байгаарай гэд урамшуулж исэн. 하나님 나라에 들어가려면 많은 환난을 우리가 또 겪을 것이다라고 Бид олон 말했어요. зовлон туулж ижил бурхны хаанчлалд орох болно гэдгийг хэлж сануулж исэн. 그리고 사도 바울이 Тэгээд илч Паул 또 계속 복음을 전합니다. бас тасралтгүй сайн мэдээгээ тараасан байгаа. 아시아의 복음을 계속 전하기를 원했어요. Азад сайн мэдээ тарагдасаа ч гэж хүссэн. 근데 하나님이 Харин бурхан 이제 다른 곳으로 전하라고 하는 өөр 거예요. газар руу явж тараа гэдэг. 성령이 Ариун сүнс 다른 곳으로 인도했습니다. өөр газар руу удирдах өгсөн. 그래서 마게도냐로 갔습니다. Тиймээс Македон руу очсон байна. 마게도냐로 가서 Македонд очиод 루디아라는 여인을 만나서 복음을 전하고 Юдэ гэдэг эмэгтэйтэй таарч сайн мэдээ тараасан. 그 가족들이 구원을 받습니다. Түүний гэр бүлийнхэн бүгд аврагдсан. 그리고 또 복음을 전하니까 Дахиад сайн мэдээ таасан тараасан. 귀신 들린 여인에게서 Зүтгэр шүглсэн эмэгтэйгээс 귀신이 나가버렸습니다. зүтгэрийг нь хөөж аргуулсан. 귀신은요 Зүтгэр гэдэг 하나님을 무서워해요. бурхнаас имэдэг. 왜요? Айдаг. 귀신의 운명은 어디에 있습니까? Яагаад тэгэхээр бодрол сүнснүүдийн хувьд бол хаана нэлээ? 영원한 지옥이잖아요. Мөнхийн там шүү дээ. 그러죠? Тийм ээ? 그 귀신이 나간 여인을 통해서 귀신을 들어있는 여인을 통해서 이득을 얻고 있던 주인이 있었습니다. Тэр тэрхүү одоо зүтгэр шүглчихсэн мэрэг тавьдаг эмэгтэйгээр дамжуулаад байсан их хэмжээний ашиг олдог байсан. 그러니까 이제 그런데 귀신이 나가 보니까 점칠 수가 없잖아요. Тэгээ зүтгэрийг нь хөөгд гаргацгаад нөгөө мэрэг тавьчих тоо билээ шүү дээ. 그러니까 어떻게 했느냐? Тэгээ яадаг вүлээ? 이 주인이요. Нөгөө хэзэн нь 사도 바울 다른 사람들을 이렇게 마음을 미혹해 해서 одоо хэдэн хүмүүсийг талдаа татаж оруулаад 바울을 가둬버립니다. Паулыг хорчихдаг. 그래서 바울이 감옥에 갇히게 돼요. Тэгээд Паул шоронд хоригдсон. 16장 16-гийн 19절부터 19 19-с 25절까지 25 хүртэл 읽어드릴게요. 몇 장이죠? 16장 16-гийн 25-аас 19절부터 25절 19-с 25 хүртэл уншиж өгье. Харин түүний эзэд орлого олох найдвар нь өнгөрснийг хараад Паул Силас нарыг барьж гудам зээл дээр их баригчдын өмнө чирч авчран тэргүүн захирагчдад аваачиж энэ юдэ хүмүүс манай хотыг гүмүүлж ромчууд бидний хувьд хүлээн авч сахихад ёсонд нийцэхгүй ёс заншлыг тунхаглаж байна гэв. Хурсан олонч тэдний эсрэг босчээ. Тэргүүн захирагчид тэдний хувцсыг хүү татаад саваар занчихыг тушаалаа. Ийхүү зодод занчаад тэднийг шоронд хийж сайтар манахыг хуйг тушаа. Тушаал авсан хуйг тэднийг дотоод гянданд хийж хөлийг нь дөнгөлжээ. Шүн дундын үед Паул Силас хоёр залбирч бурханд магтаа дуулж байгааг хоригдлууд сонсцоож байлаа. 25절까지 읽었어요? 네. 네. 복음을 전할 때 Сайн мэдээг тараахад 자기 육신의 이익 때문에 өөрийнхөө махбодын одоо ашиг сонирхлын үднэс. 올바른 것을 전해도 이런 일들이 벌어지는 겁니다. Зөв зүйлийг тараагдаж тугагдж байхад хүртэл хүмүүс ийхүү түүнийг эсэргүүцдэг. 때리고 옥에 가두고 Тэд нэрийг одоо ийхүү ташуурдаж, саваадаж, хорсон. 착고로 막 채워놨지요. Тэгээ бүр ингээд дөнгөлсөн байж тэднийг. 그러죠? Тийм ээ? 그러니까 25절에 Тэгээ 25 дээр. 한밤중이 되니까 바울과 신라가 어떻게 합니까? Яг ид шүн дундын үед Паул Силас хоёр яасан байна? 울었습니까? Уйлаад л байж гинөө. 아니에요. 기도하고 Залбираад 하나님을 찬미했다고 돼 있어요. бурханд магтаа дуулж байлаа. 다른 죄수들이 봤습니다. Босод хориглол сонссон байна. 이상하다. Ямар ачи юм бэ? 맞고 Зодуулчихсан. 응? Занчилсан. 갇히고 Тэгээ дөнгөлөгдөд хоригдсон. 그랬는데 기쁘게 막 기도하고 찬양하는 Тэгсээр 거예요. на баяртайгаар тэд нэр залбирч юм, дээр нь бүр магтаалын дуу өргөж байна. 다른 죄수들은요. Босод хориглолууд болохоор 감옥에 갇히면 어떻게 되겠습니까? шоронд хоригдвол яах вэ? 원망하고 불평하고 범부승, 욕하고 원죽, 싸우고 그럴 거 아니에요. Одоо энэ дотроо уур уцаар төрөн тийм ээ? 그러잖아요. Хараад зүхэл урсгаад л. Тэгнэ үстэй. 근데 이 두 사람은 그러지 않는 Гэтэл энэ 거예요. хоёр хүний хувьд огт өөр. 오히려 하나님을 찬양하는 거예요. Харин ч бурхныг магтаж байна. 어떻게 찬양했을 것 같아요? Яаж магтсан юм шиг байна? Яаж магтсан бол? 아무 힘없이 그냥 이렇게 찬양했을까요? Ямар ч хүчгүй нөгөө магтны нөгөө унагсан болсон болов? 맞고 아픈데도 불구하고
그 саадулсан занчуулсан гэхэр чинь биеийн шарахтаа агаа өвдөж байгаа. 하나님 찬양한 거예요. Хүчтэйгээр зоригтойгоор чангаар бурхныг магтсан байж 근데 таарна. 제수들이 그걸 다 본 거예요. Тэгэхээр тэндээс хоригдлууд бүгд сонсож чадсан байж тээ. 야마르손님. 받고도 좋아하는 사람들이 있네. Гэхдээ ингэ занчуулчид хүртэл баярлдаг хүмүүс бас байдгаа гэх. 이상하다고 생각했을 겁니다. Хачирхаж утсан байгаа. 하나님이 Бурхан 이제 옥문을 열리게 해버렸어요. жижиг 옥문을 шоронгийн хаалгыг үүдийг нээж өгсөн. 착고가 풀리게 했어요. Тэр нөгөө төгжийн хүртэл тайлагдсан байна. 깜짝 놀랐겠죠. Энд чинь гинтийн одоо үнэхээр гайхах зүйл эсэ тийм ээ. 그래서? Дөнгөж болторч явсан тийм ээ. 이제 간수가 와서 보고요. Хоёр хурц ирээд харчаад 자기 열쇠는 자기가 가지고 있는데 төлхөр нь өөрөнд нь 어? өөрт нь. 옥문이 다 열려버린 거예요. Тэгсэн чинь бүх хаалганууд нь нээлттэй. 그럼 이제 죄수들 다 도망갔겠다. Гав дөнгөнд болторчихсан бүх хориглол зугтчихлаа. 그리고 자기를 자살하려고 그랬어요. гэж бодоод өөрийгөө дүр жалах гэсэн. 사도 바울이 Илч баавал. 네 몸을 상하지 말라. Өөрийн биеиндээ бүү гараа хүрээ. 우린 다 여기 있다. Бид нар бүгдээрээ энд байна. 간수가 깜짝 놀란 거예요. Нөгөө хоёуг мэдээд цочирч гайхна. 안 도망가고 다 있네? Уу ямар хач юм бэ бүгд зугтаагүй байж байна. 이상하다. Үнэхээр хачаа. 그러자 내가 어떻게 해야 되느냐? Тэгэд би одоо яах ёстой вэ? 사도 바울이 Илч баавал. 주 예수를 믿으라. Эзэн Есүст итдэг. 그러면 너와 너희 가족이 구원을 받을 것이다. Чи 그랬습니다. болон гэрийнхэн чинь ч аврагдана гэсэн. 그리고 사도 바울의 말씀을 쫙 듣게 됩니다. Тэгээд Илч Паул тэнд үгээ айлтдаг. 간수만 들은 게 아니에요. Зөвхөн хоёуг сонсоогүй. 그 집에 있는 모든 사람에게 전했다고 돼 Хоёугийн 있어요. гэрдээс бүхий л хүнд сайн мэдээ хэлж өгсөн. 32절 보세요. 32. 같이 읽어봐요. Уншъя. Тэд мөнөө хүнд болон гэрт нь байсан бүгдэд эзний үгийг ярьжээ. 아릉조로가긴 고칭 허여르. Уншицгаая. Тэд мөнөө хүнд болон гэрт нь байсан бүгдэд эзний үгийг ярьжээ. 간수와 그 집에 있는 모든 사람에게 말씀을 Тэр 전했어요. хоёуг гэрт нь байсан бүх хүнд бурхны үгийг тараасан. 그리고 33절에 33 дээр 그 밤에 тэр шөнөний цагаар 그 밤에 그들이 자기와 자기 권속들이 다 세례를 받았다고 돼 있죠. хоёуг тэдний гаргаа шархыг нь угаагаад өөрөө ч гэсэн тэр гэрийнхэн ч гэсэн баптизм хүртсэн гэж. 그러죠? Тэгэж гарчоо. 이 좋은 복음이 있단 말이야. Ийм сайхан мэдээ байсан гэж юу? 영원한 생명의 복음이 있단 말이야. Мөн хамын энэ одоо мэдээ байсан гэж юу? 보세요. Хараарай. 고난 뒤에 Зовлонгийн цаана 하나님이 더 큰 역사가 있는 거예요. Бурханы илүү агуу ажил байдаг. 자, 그러면은요. За тэгвэл 왜 그리스도인들이 이 세상에서 핍박을 받을까? яагаад Христ итгэж хүмүүс энэ газар дэлхий дээр хавчигдах вэ? 예? 하나님이 계시면 Бурхан байдаг бол 핍박 받지 않게 하지. хавчлагыг амсуулахгүйгээр тусламаар. 왜 핍박받게 할까요? Яагаад л хавчигдаад байдаг юм бол? 자, 약 3가지로 이유를 살펴볼게요. 3 зүйл хувааж үзье. 첫 번째, 1. 요한일서 5장입니다. 1-р Иохан 5. 1-р Иохан гэхээр бүр арагш байгаа. 성경을 좀 빨리빨리 찾으세요. За Библийг жоохон хурдтай олно шүү. 19절 1384 5-9 같이 읽겠습니다. уншия. Бид Бурхныг харин бүх ертөнцийн ёрын нэгэн дор байдгийг мэднэ. 자, 우리는 하나님께 속했고 Бид бол Бурхныхаа. 온 세상은 악한 자 안에 처한 Харин 것이며 бүх 그랬습니다. ертөнцийн ёрын нэгэн дор байдаг. 성경을 통해서 Библиэр дамжуулаад 창조주 하나님을 알고 бүтээгч эзэн Бурхныг таньж мэдээд 구원받은 사람만이 하나님께 속해 있는 거예요. аврагцсан хүл зөвхөн Бурханд хариалагдана. 우리는 육신으로 태어나면 죄인입니다. Харин бид махотоороо төрсөн гэх юм бол гимтэн 그러죠? тийм ээ. 죄인에 속한 자는 Гимтэнд хариалагддаг хүн. 마귀에게 속했다고 돼 있어요. Бузар сүнсний харьяанд. 악한 자 안에 속해 있는 거예요. Хормон нэгний дор байна. 항상 악한 자는 어떻게 합니까? Хормон хүн үргэлж ямар вэ? 착한 자를 핍박해요. Сайн нэгний хавчдаг. 그러죠? Тийм үү? 아브라함의 아들 이스마엘이 이삭을 핍박한 것처럼 Авраамийн одоо хүү Ишмаил, хүү Исакыг нь хавчдаг. 네. Гадуурхдаг. 지금 이 세상에는 그런 거예요. Одоо өнөөчсөн энэ ертөнцийн юм лээ. 네. 이 세상 임금이 누구냐면은 Энэ ертөнцийн хаан эзэн гэдэг нь хэн бэ? 아직은 마귀인 거예요. Одоохондоо бузар сүнс диавол харьяа. 요한복음 12장입니다. Иохан номын 12. 허예로. 1214 31절
12-ийн 32. 고치닉. За 31 юм байна. 같이 읽어요. Уншия. Одоо энэ үеийн ертөнд шүүгдэх гэж байна. Одоо энэ ертөнцийн захирагч зайлуулагдах болно. 네. 이제 이 세상의 심판을 이르렀으니 이 세상 임금이 쫓겨나리라 그랬죠. Одоо энэ ертөнд шүүгдэх гэж байна. Захирагч нь зайлуулагдах гэж байна. 그러죠? Тийм ээ? 아담에게 주어졌던 이 세상 권세가 Адам өгөгдсөн энэ ертөнцийн бүх эрх мэдэл 아담이 죄를 지으면서 Адам гим хийснээс олж 마귀한테 넘어갔습니다. ёроо мөн нэгэн болог сатаанд шилжсэн. 네. 그래서 사단이 Тийм болохоор сатан 예수님이 우리를 구원하러 이 땅에 오셨을 때 Есүс биднийг аврахаар энэ газар дээр ирэхэд 예수님이 성령에 의해서 40일 동안 시험을 받았습니다. Есүс ариун сүнсээр хөдлөгдөө цэцэл 40 хоног одоо соригдсан байдаг. 그때 마귀가 어떻게 합니까? 사단이 Тэр үед бозорсон сатан яасан бэ? 이 세상 권세를 나에게 준 것 너에게 줄 테니까 Энэ ертөнцийн надад өгөгдсөн бүх эрх мэдлийг чамд шилжүүлье. 나한테 절해라 그랬잖아요. Надад мөрөг гэдэг. 그러죠? Тийм үү? 에베소서 2장 2절에도 보면 Эфес 2:2 дээр ч гэсэн 예, 이 세상 풍속을 줬고 공정의 권세 잡은 마귀가 있다고 했습니다. энэ ертөнцийн зан заншлыг дагуу агаарын хүчийг ноёрхдог одоо нэг хүчнүүд гэж бай. 네, 불순종의 아들 마귀를 얘기하는 Тэр нь 거예요. дуулуургүй байдлын хүүгүүд болох бозорсуулс юм. бозорсуулсны хүүгүүд юм. 그래서 에베소 6장 12절에는 Эфес 6-гийн 12 дээр 우리의 싸움은 бидний тэмцэл 예, 악의 영들에 대한 싸움이라고 돼 있어요. хорон мөгийн сүнслүүдийн төлөөх тэмцлээ гэж гардаг. 구원받은 사람들은 Тэгэхээр аврагдсан хүмүүс бол 악의 영들과 함께 지금 싸우는 겁니다. хорон мөгийн хүчний эсрэг тэмцэж байгаа хэрэг. 복음을 전하는 것이 싸우는 거예요. Сайн мэдээ тарааж байгаа байдал маань тэр чигээрээ тэмцэх. 내가 신앙을 지키고 Өөрийн итгэлээ сахиад 복음을 전하기 위해서는 마귀와 싸움이 있는 сайн 겁니다. мэдээ тараахын төлөө бозор сүнстэй тэмцэх хэрэгтэй болно. 그래서 우리는 거룩하게 살려고 노력합니다. Тийм болохоор бид нар ариун амьдрья гэж хичээж байгаа шүү 그래서 дээ. 세 번째 거룩하게 살려고 하면 Гуравт нь үнэхээр ариунаар амьдрал. 이 세상 사람들이 이상하게 여기고 핍박하는 거예요. Энэ ертөнцийн хүмүүс гайхшраад бураас хавчна гэж байна. 베드로전서입니다. 4장 1-р Петр 4 1376 4절 1-р Петр 4-ийн 드림 두루 4 같이 읽습니다. уншия. Энэ бүхэн тэд та нарыг самууралын урсгалд нь нийлээгүйд гайхширч муу илдэг. 예. 4장 4절. 사절. 욕한다. 너희가 극한 방탕에 다름질하지 아니한 것을 저희가 이상히 여기서 비방한다. Тэд та нарыг самууралын урсгалд нь нийлээгүйд гайхширч муугаар илдэг. 여러분 보세요. Хүмүүс харлаа. 술이 몸에 좋아요, 나빠요? Арх хүний биед сайн уу муу юу? 그래서요. Тийм болохоор 아, 나 술 끊었어. 그러면요. би одоо архинасаа гарцсан, архиа тасалцсан гэж 오, хэлэхээр 당신 대단한 사람입니다. 그럽니다. чичнэр ямар мундаг юм бэ л гин. 그런데 Тэгтээ 내가 예수님이 있기 때문에 교회 다니기 때문에 술 안 먹습니다. 하면 뭐라고 합니까? би сүмд яваад Есүсийг таньж мэдээд архиа бүрэн хачлаа гэхээр юу гэж байна? 거의어는 합니까? Гоё гэж хэлж гинөө. 너 미쳤구나 그러죠. Чи газар цаа юу л гэж байгаа. 그러죠? Тэгж байгаа зү. 담배가 몸에 좋습니까? 안 좋습니까? Тамих хүний би сайн уу муу юу? 그래서 일반 사람들이 담배 끊었습니다. 하면 대단하다고 Хүмүүс 합니다. хэлж байгаа. Юу тамхи ажиллаа гэж ярих юм бол чи өстө мундаг байна л гин. 그런데 Тэгтээ 내가 이제 하나님을 알고 교회 다니고 구원받았고 교회 다니니까 담배 끊었다고 одоо 하면요. бурхны таньж мэдээд аврагдсан одоо сүмд явж байгаа тамхи бүрэн хачлаа гэж ярингууд 드디어 너 미쳤다 그러는 거예요. бас л нөгөө чи галзуурчаа юу гэдэг үг гарнаа. 그러죠? Тэгдэг үү? 여러분들 책 읽는 거 좋아하지요? Та бүхэн ном унших дуртай тийм ээ? 그러죠? Монголчууд номон дуртай. 책 읽고 있으면 Тэгэл ном уншиж. 무슨 책 읽습니까? Өө чи ямар ном уншиж байгаа юм 아이, бэ? 당신 참 지혜로운 사람이군요. Чи ч одоо их одоо толгойтой юм аа гэх. 근데 성경 읽고 있으면요. Тэгэл Библиэд дэлгэцэн уншижээвэл 아이고 예수 났네, 예수 났어. чи ч одоо бүр Есүстэй бүрэн автчихжээ. 그러죠? Тэгдэг үү? 주를 위해서 우리가 거룩하게 살려고 하면 Эзэн төлөө бид өөртөө ингээл ариун амьдрья гэж тэг явангууд 비방하는 거예요. хавчлагыг хэлдэг. 네? 여러분 직장 생활할 때도 그럴 거예요. Ажил хийдэг хүмүүс ч гэсэн ялгаагүй л ах. 직장에서 회식이 있어 같이 밥 먹으러 가잖아요. Хаа нэг ажлын газрынхаа нийлээд гадуур хооллох тэр зүйл болдог те. 그러죠. нийлж юм уу? гадуур хооллох. 그러면 마시는 게 있죠. гадуур хооллох болонгууд тэр ширэн дээр заавчгүй бай гарч 뭐예요? ирдэг зүйл. Юу вэ? 저도 이제 알았어 이거. Би ч нэг энэ одоо юуг ойлгоцсон гэнэ энэ дохог. 아, 나 이제 교회 다니니까 안 마신다고 하면은 Өө би одоо сүмд явж байгаа арх уухгүй. 그럼 뭐라고 합니까? Тэгэхээр юу гэж? 가진 비방 다 하지요. Төсвөн бүрийн үгийг хэлж байгаа хаа. 그러잖아요. Тэгж гинөө.
교회 다니는 건 다니는 거 그래도 한 잔 해야지. Тэ сүмдээ явдал юм ба тэгсэн чинь ганц тогтоочаач дээ. 내가 주님 때문에 거룩하다고 하면 Иесус болоод би ариун амьдарч байна гэх юм бол 비방하는 거예요. хавчиж эхэлдэг байна. 왜? Яагаад? 그 속에 악한 영이 있기 때문에. Тэр дотор хормогийн сүнс байгаа учраас. 어떻게 해서든 Яашаагээд 자기들하고 똑같이 죄를 짓게 해서 өөртөндөө яг адилхан болгож өөртөндөө автуулахад байна. 우리가 빛을 드러내지 못하게 하려고 하는 거예요. Яг өөртөөхөө самуурлын өөртөндөө нийлүүлж байгаад бидний гэрлийг гаргахгүй гэж хичээдэг. 디모데후서 3장 2 дугаар Тимот 3. 2 дугаар Тимот 3. 12절 13절 3:12 13. 1350. 형제님 자매님 나눠 읽습니다. За. 12-절. 아롱허이르 아롱고로 За эхлээд ахнаар уншицгаая. Үнэн дээр Христ Есүс дотор сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэгч бүх хүн хавчигдах болно. Харин ёрын муу хүмүүс мэглэгчэд хуурж хуурагдан улам муудна. 예, 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. Үнэн дээр Христ Есүс дотор сүсэг бишрэлтэй ариун амьдрыг гэж хичээж байгаа хүмүүс хавчигднаа. 악한 사람들과 속이는 자들은 Ёрын муу хүмүүс болоод бусдыг мэглэгчэд 더욱 악하여지고 속이기도 한다. улам илүү хормоо болж бусдыг хуурж хуурагдан тэр чанар нь улам муудна. 우리는 그렇게 하지 않으려고 하면 Бид нар тэднэртэй нийлэхгүй гэхээр 핍박이 있다라는 거예요. хавчдаг гарч эхэлдэг байна. 그래서 Тийм учраас 사도 바울도 Илч Паул ч гэсэн 빌립보 성도들에게 이야기했습니다. Филиппо чуулганы итгэгч нарт хэлсэн байдаг. 빌립보서 1장 29절에 Филиппоны 29-дэр 너희가 복음과 함께 고난을 받으라라고 했어요. та нар сайн мэдээтэй хамтад зовгсон байдаг. 야고보 선지자도 Яаков иш үзүүлэгч гэсэн. 너희가 시험을 만난 것은 온전히 기쁘게 여기라 그랬어요. Та нар сорилттой тарах юм бол бүрэн дүүрнээр баярлан хөөрөө гэсэн. 예, 그리스도일 때문에 Христийн ажлаас олж 예, 내가 핍박을 받는다는 것은 хавчигдаж байна гэвэл 내가 하나님의 자녀라는 증거예요. та өнөөдөр бурхны хүүхэд болжээ гэсэн баталгаа. 그래서 베드로전서 3장 4장에도 Тийм учраас 1-р Петр 3-ын 4-дэр 예, 3장과 4장에도 3 4-р бүлэг дээр 예, 거룩하게 살려고 하면 핍박이 있을 것이다. ариунаар амьдрыг хийх юм бол хавчлага байна. 그런데 Гэхдээ 예수님으로 인해서 핍박을 받을 때 Есүсээс болоод хавчигдаж байхдаа 영광의 영이 너희 머리 위에 있을 것이다라는 거예요. төвчих юм бол алдрын сүнс та нарын дээр байх болно. 우리를 도우시려고 한다는 거예요. Бид нар туслах гээд хамт иж байдаг. 우리가 핍박을 받을 때 Бид нар хавчигдах үед 하나님 우리를 버려두지 тэр 않으셔요. цагт бурхан биднийг орхидоггүй байна. 어디 보시죠. Олцгоё. 베드로전서 1-р Петр 4장 4. 1376 12절부터 4-ийн 12-оос 16절까지 16 хүртэл 읽어드릴게요. уншиж өгье. Хайртай хүмүүс минь, та нарыг сорихын тулд дунд чинь ирдэг галт сорилтод ямар нэгэн хачирхалтай юм та нарт тохиолдсон мэт бүү гайх. Харин Христийн зовлон хуваалцдагтаа баярл. Ингэснээр мөн түүний алдар илчлэгдэхэд та нар хөөрөн баярлах юм. Та нар Христийн нэрээс болж зүхэгдвэс ерөөлтэй. Учир нь алдрын ба Бурхны сүнс та нарын дээр оршдог. Та нараас хинэн ч алуурчин, эсвэл хулгайч, эсвэл муу мухайг үйлдэгч, эсвэл бусдын хэрэг тошууд өрдөг нийгэмэд бүү зовг. Хэрв Христ итгэвч гэдгээсээ болж зовдөг бол бүүч. Харин энэхүү нэрээрээ Бурхныг алдаршуул. 15절에 보면 15. 너희 중에 누군지 살인이나 도둑이나 악행이나 남의 일에 간섭하는 일로 고난 받지 말아라. Та нараас хинэн ч алуурчин, хулгайч, муу мухайг үйлдэгч, эсвэл бусдын хэрэгт хошууд өрдөг нийгэмэд бүү зовг. 우리가 구원받은 다음에 Бид аврагцсныхаа дараа 죄를 버리고 거룩하게 살라는 겁니다. гим нүглээ хаяад ариунаар амьдрья гэж зүтгэдэг. 죄로 받는 고난을 받지 말라는 거예요. Гим хийж байгаа гим нүглээсээ болоод бүү хавчигдаа гэсэн үг. 그건 징계예요. Хэрвээ та хийсэн гимээсээ болоод хавчигдаж явах юм бол тэр цахилгажуулчих. 그런데 Харин 정말 예수님 때문에 고난을 받으면 үнэхээр Есүсээс болоод авчигдаж 그거 байвал 이상히 여기지 말라라. тэрийг сонин хачин зүйлмэд битгий тооц. 왜? Яагаад вэ? 이 땅은 악한 자의 안에 속해 있기 때문에 Энэ газар дэлхий ёрын мууд автцсан байгаа учраас 우리를 핍박하는 건 당연하다는 бидний 거예요. тэгж хавчна гэдэг нь мэдээж хэрэг. 거룩하게 살려고 하면 할수록 핍박이 있는 거예요. Ариун болж цэвэр амьдрыг гих тусмал хавчигдах болно. 13절에 보면 13. 너희가 그리스도의 고난에 참여한 것으로 즐거워하라.
Харин Христийн зовлон хуваалцдагтаа баярлал. 사도 바울은 Илч Паул. 예수 그리스도 십자가의 남은 고난을 내 육체에 채운다고 했어요. Есүс Христийн загалмай дээр үлдсэн зовлон өөрийн биедээ үүрнэ гэсэн. 그리고 기뻐했어요. Үүнийгээ үүрээд ч мөн баярлан хөөрсөн. 사도 베드로도 마찬가지 이렇게 Петр 이야기하는 гэсэн 겁니다. ялгаагүй үүнийг хэлсэн байдаг. 너희가 Та нар 그리스도의 이름으로 욕을 당하면 Христ итгэж гэдгээсээ болоод зовх юм бол 14절에 복 있는 자로다 그랬어요. 14-өөс харах юм бол та нар ерөөлтэй. 영광의 영 하나님의 영이 너희 위에 계십니다. Учир нь алдрын ба бурхны сүнс та нарын дээр оршдог. 우리가 그리스도의 이름으로 핍박을 받을 때 영광이 있다. Бид нар Христийн нэрээс болоод зөвхөгдөн зовх аваас бурхны алдар бидний дээр ээж үүдэг. 우리가 주님 만났을 때 영광의 면류관을 씁니다. Бид нар эзэнтэй уулзах тэр мөчөөд алдрын тэтмийг зүүх болно. 그 영광의 면류관은 Тэр алдрын тэтэн маань 핍박받은 거에 대한 영광이에요. хавчлаг одоо зовлон туулсан тэр л одоо төлөөс нь болох тэтэн бахан. 그래서 16절에 16-аад 16절만 다시 같이 읽어보죠. 16-аг нь хамт уншъя. Хэрв Христ итгэгч гэдгээсээ бод зовдөгоол бүүч. Харин энэхүү нэрээрээ бурхныг алдаршуул. 부끄러워 말고 Бүүчээ. 예수 그리스도의 이름으로 영광을 돌리라 그랬습니다. Харин бурхныг алдаршуулаа гэсэн. 그러죠? Тийм ээ нү? Энэ нэрээрээ бурхныг алдаршуул. 여러분들 Хүмүүсээ 복음 지킨이라고 та бүхэн сайн мэдээг хамгаална гэд. 그리고 복음 전환이라고 Сайн мэдээг бусдад тараана гэд. 얼마나 많은 눈물이 있습니까? Тэр их нулимс урсаж байгаа илээ. 근데 이번에 또 노인전도 집에 있으니까 Энэ удаа ахмадын семинар болох гэж байдаг. 전도하면서 많은 어려움이 있을 거예요. Сайн мэдээг тараангаас олон бэрхшээлийг амссан л. 연세가 드실수록 고집이 많거든요. Хүн насаа ахих тусам өдлөх тусам улам илүү зөрүүд гүйжүүд болдог. 그러잖아요. Тийм үү? 끝까지 참으시기 바랍니다. Сайн мэдээ тараангаа эцээ хүртэл төвчээрэй гэж хүсэв. 아프리카의 흑인과 식인종들에게 복음을 전하는 선교사들이 많이 있습니다. Африкийн хар эртангууд мөн нутгийн иргэдэд сайн мэдээг тараасан нэг номлогч байдаг. 사람 잡아먹는 사람들한테도 Нутгийн иргэд хэрэг чи зэрлэг овгийнх гэсэн үг шүү дээ. Хүн барьж иддэг. 그 사람들이요. Тэсэнтэй зэрлэг хүмүүс. 이 선교사들을 죽일 때 어떻게 죽였냐면 Сайн мэдээ тараач нарыг бас хөнөөжсэн. Яаж хөнөөсөн гэхээр 나무에다 묶어놓고요. модонд хүлээд 살갗을 싹 벗겨 죽였어요. арсыг нь хуулж хөнөөжсэн гинэ. Арсыг нь хуулж исэн. 그때 Тэр үед 그 선교사가 한 말이 있습니다. тэр сайн мэдээ тараагч хэлсэн нэг үг байдаг. 당신들은 나의 죄된 이 죄의 가죽을 벗기지만 Та нар тийм ээ гим нүгэл тариалагддаг гмийн махан биеийг маань ийхүү одоо хосоож огтлж авч байна. 하나님은 구원의 옷으로 내게 입힐 Гэвч 것이다. бурхан надад авралын хувцсыг өмсгөх болно 그렇게 하고 욕하지 않았다는 겁니다. гэж хэлж байсан байна. Харин цэцэргээр тэднийг хараад зүгээгүй. 러시아에 Оросд 복음이 전해졌습니다. сайн мэдээ тараагдсан. 그리고 그 러시아에서 구원받은 사람들이 많이 Тэр 있었어요. Оросд аврагдсан хүмүүс их байсан. 그리고 공산주의 시대 때 Бүр тэр одоо коммунизмын үед ч гэсэн 그 예수님을 믿는 사람들을 다 잡아 죽였습니다. Есүс итгэдэг хүмүүсийг барьж бас хомроолгож хөнөөжсэн тохиолдол бий. 잡아서 Тэднийг бариад 자기의 믿음을 부인하면 살려줘요. өөртөөхөө итгэлийн үгүйсэх бол зүгээр амин одоо өнгөрүүлжсэн. 근데 부인하지 않으면요. Гэтэл энэ итгэлээсээ ухарч няцахгүй гэвэл 죽이거나 멀리 가서 노동을 시켰습니다. тэднийг шууд одоо бодон хөнөөдөг ч юм уу эсвэл цөллөгч явуулдаг гэж. 그래서 хол руу. 그래서 그 러시아에 Тийм болохоор тэр Оросод 그 추운 겨울에 구원받은 사람들이 어떻게 하냐면 эд одоо өвөлдөн өвлийн хүйтнээр аврагдсан хүмүүс яасан гэхээр 겨울에도 өвөл нь штэ. 얼음을 그 두꺼운 얼음을 깨고 Тэр одоо зузаа мөсийг хаглаад 거기에서 침례를 받았대요. тэр одоо голд одоо нүх гаргаад одоо цөн гаргаад тийм ээ тэр дотор орж баптизм хүртчихсэн эд өвлийн хүйтнээр. 주님이 명하신 건데 Эзэн тушаасан зүйл учраас 내가 언제 저들한테 잡혀서 죽을지 모른다. би хизээ энэ одоо хүмүүс баригдаж өгөхөө мэдэхгүй байна. 그 전에 내가 Тэрнээс өмнө 침례받고 싶다고. баптизм хүртмээр байна гэд. 그러다가 한 사람이 붙잡혔습니다. Яг тэгж байгаад нэг нь баригдсан. 그래서 고난을 받고 Тэгээ ирүүдэн шүүлт амсаад 흑지흥창에 던져버렸어요. 어디에다 진흙창에 던져버렸어요. шаварлаа шидэгчиж 가족들이요 гэр бүлийнхэн 자꾸 찾았습니다. хайгаад л 그러다가 эцтэй 그 진흙 시궁창에 있는 걸 발견했어요. сичээрэлё. 아니 죽지 않았을 때 Тэр одоо арай одоо амин тасраагүй байх бай тэр их одоо шаврын тотгалцчихсан байхад нь явж байгаа. 간신히 찾아서 데리고 왔지만 Арай хин түүний дагуулж ирсэн ч 끝내는 죽었습니다. эцтэй амьсгал хураасан. 죽으면서 한 말이 있어요. Тэр хүн өхөнгөө юу гэж хэлсэн гэхээр 저들을 용서해 주세요. тэр хүмүүсийг өршөөгөөрэй, уучлаарай. 왜 모르기 때문에 이러고 있습니다. Тэд мэдгүй учраас л надад ингэж хандлаа. 그리고 Тэгээд
숨을 거뒀습니다. амьсгал хураасан. 시베리아의 불꽃이라는 책이 있어요. Сибирийн дүл гэдэг нэртэй нэг ном бий. 그런데 거기에 자세히 이런 내용들이 나옵니다. Энэ номон дээр Христ итгэлийн одоо энэ агуулгууд их гардаг тийм дуртатгал ном. 어린 아이들 막 청년들도요. Одоо эдгээр залуу насны хөвгүүд огтч 이 байна. 복음을 딱 깨달으면은요. Сайн мэдээг л ухаарангууд нь 자기 믿음을 지키기 위해서 тэд өөрсдийнхөө итгэлийг бүр хамгаалахын тулд 예수님을 부인하지 않은 거예요. Есүсийг үгүйсэхгүйсэн. 왜요? Яагаад? 영원한 생명이 있기 때문에. Мөн хамт тэдэнд байсан учраас. 우리는 그 믿음의 선진들을 본받아야 되는 겁니다. Бидэнд итгэлийн ийм хүмүүсээс үлгэр дуурайлыг авах хэрэгтэй. 우리에게 Тэгэхээр бидэнд 고난이 다가올 때 зовлон ирэх тусам 우리가 생각해야 될 여러 가지가 있습니다. бодох ёстой олон зүйл бий. 한 8가지만 살펴보고 Эндээс нэг 마칠게요. 8 зүйлийг нь хамтдаа судлаад дуусгая. 첫 번째는 1. 잠언 21장입니다. Сургаалт төгс 22. 22. 21 дэх бүлэг юм байна. 21장 Сургаалт төгс 21-ийн 31절 31. 같이 읽습니다. Хамт уншъя. Хүлэг мордыг тулааны өдөрт бэлддэгч ялалт эзнийх болоо. 싸울 날을 위하여 마병을 예비한다라고 되어 있습니다. Ялалтын өдрийн төлөө тулааны өдөрт хүлэг мордыг бэлддэг байна. 예. 우리에게 고난이 주어지는 것은 Бидэнд зовлон өгөгдсөн нь 연단이라는 거예요. 연단. дасгалжуулалт. 하나님의 사람으로, Бурхны үнээр, 하나님의 군인으로, Бурхны цэргийн хувьд, 복음의 군인으로 сайн мэдээний ажилчны хувьд 단단하게 해가는 과정이라는 겁니다. бидний эрмэг зомиг болгож байгаа бэлтгэлийн үе гэсэн үг. 그래서 다윗도 이야기했습니다. Тийм болохоор Давид хэлж байна. 전쟁케 하려고 Дан 우리를 구원해 주셨다고 했습니다. тулааны өдрийн төлөө биднийг аварч өгсөн. 영적 전쟁을 하기 위해서 우리를 연단하는 거예요. Сүнслэг тулааны өдөр зориулж биднийг дасгалжуулж байна. 예. 군인이 정말 군인다운 군인이 되려면 어떻게 해야 됩니까? Дээр хүн жинхэнэ цэрэг болъё гэвэл яах ёстой вэ? 훈련을 해야 되잖아요. Бэлтгэл сургуультанд орох хэрэгтэй. 그러죠? Тийм үү? 육신도 마음도. Мах одоорооч одоо оюун санаа сэтгэл махотын хувьд ч ялгаагүй. 그래서 Бүх тал дээр. 그리스도인은 Тийм учраас христчин хүн 그리스도 때문에 받는 고난은 연단이라는 거예요. Христэс болж амсаж байгаа зовлон байвал тэр нь дасгалжуулалтын явцаа. 이 땅에 살아가는 사람들의 고난은 뭘까요? Энэ газар дээр амьдарч байх үедээ авч байгаа хүмүүсийн зовлон юу вэ? 인생 때문에 고난이 있다가 그냥 Тэгвэл 죽고 хүний 지옥 가는 амьдралаас 거예요. зовн зүдрэн эцэстээ үхэл там явах юм. 그렇지만 우리의 고난은 Харин бидний амсдаг зовлон. 그 이후에 놀라운 영광이 있다라는 겁니다. Тэр зовлонгийн цаана хожим бидэнд гайхамшигтай алдар байгаа. 그 영광을 위해서 연단의 과정이 필요한 겁니다. Тэр л алдрыг авахын төлөө бидэнд урьдчилаад дасгалжуулалтын бэлтгэл хэрэгтэй. 하나님은 Явц. Бурхан 그리스도인에게 христчин хүнд 힘을 주셔요. хүчийг өгдөг. 연단을 해서 더욱더 큰 힘을 주시는 거예요. Тэднийг дасгалжуулан бэлтгээд илүү хүчээр сэлбэдэг. 이스라엘 백성들이 Израиль үндэстэн 애굽에서 나와서 가나안 땅으로 바로 들어가면 좋은데 Египтээс гараад шууд Канаан руу оруулах сайн байна. 40년 동안 광야에서 훈련받았죠. Байх байтал 40 жилийн турш цөлд одоо дасгалжуулагдсан. 왜 훈련받았습니까? Яагаад тэд дасгалжуулагдсан бэ? 가나안 땅에 들어가서 Канаан нутагт ороо, 가나안 땅을 정벌하고 Канаан нутгийг тагнаад 거기에서 하나님을 믿고 이틀에? 살라고. тэнд одоо бурхандаа итгэж амьдрахын тулд 신명기 бид толно. 32장 보겠습니다. 32-ыг олцгоё. Бид 32. 10절부터 234, 32-ийн 10-аас 12절까지 12 хүртэл 같이 읽어요. уншицгаая. Эзэн дүүнийг эзгүй зэлүүд араатан архирах цөлөөс олжээ. Тэр дүүнийг эргэн тойрч хайрлан халгаж нүднийхээ цэцгийн мэт хамгаалсан. Үүрээ сандаан дэгдэхээ дээрээ далавчаа дэлгэндэгч дэгдэхээгээ жигүүр дээрээ аван зүг бүргэд мэт. 12 хүртэл тийм ээ. Эзэн ганцаараа түүнийг удирдсан, түүнтэй хамт ямар ч харийн бурхан байгаагүй. 하나님께서 Тэгэхээр бурхан 황무지에서 эзгүй зэлүүд 짐승의 부르짖는 광야에서 араатан архирах цөлөөс 이스라엘 백성을 만나시고 호위하시고 보호하셨다. Израильчуудыг эргэн тойрч хайрлан халахалж байсан. 자기 눈동자같이 지켰다. Өөрийн мэлмийнхээ цэцгийн мэт хамгаалсан. 마치 독수리가 Яг л бүргэд 자기 새끼를 훈련시키려고 하는 것처럼 дэгдэхээгээ нисэх одоо дасгал
оруулж байгаа юм шиг. 업어서 인도했다라는 거예요. Үрээ сандаагаа дэгдэхээгээ нуруунд дээрээ гаргаад зөөдөг гэсэн. 그리스도인도 하나님은 그렇게 연단하시는 겁니다. Тэгэхээр бурхан христчин хүмүүсийг ийхүү дасгалжуулж идэг. 그래서 여러분이 고난이 있을 때, Тиймээс та бүхэн зовлон тохиовол 야 하나님 나를 더 크게 쓰시려고 бурхан 하는구나. намайг илүү ихээр хэрэглэх гэдэл ийхүү зовлон өгсөн юм байна 예, 그걸 아시기 바랍니다. гэдгийг мэдэж аваарай. 그리고 두 번째는 Хоёр, 하나님과 더 가까이 할 수 있어요. бурхантай илүү ойр болж чадна. 가까이 할 수 있다는 건 뭐냐면은 Ойр болно гэдэг нь юу гэсэн 내 үг? 힘으로는 참 극복하기 어려운데 Өөрийн хичээрээ ялан дийлэх маш хэцүү байна. 예, 하나님을 의지하게 된다는 거예요. Харин бид нар бурханд найдах хэрэгтэй. 그러잖아요. Тийм ээ? 시편 Дуулал ном 73편입니다. 73. Дуулал 73. 28절 73-ийн 28. 읽어드릴게요. Уншиж өгье. Харин бурханд ойр байх нь надад сайн. Таны бүх үйлсийг тунхаглахын тулд би бурхан эзнийг хорогдох газараа болгосон. 하나님께 가까이 하면 내게 복이라. Бурханд ойр байх нь надад сайн. 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 그랬습니다. Би бурхан эзнийг өөрийн хорогдох газараа болгосон. 그러죠? Тэгж гарч юу? 예, 하나님을 더 피난처로 삼게 된다는 거예요. Бурханыг хорогдох газараа болгосон байна. 시편 91편 Дуулал 91, 15절 91-ийн 15. 같이 읽어요. За уншия. Тэр намайг дуудахаагаад би түүнд хариулна. Зовлон шаналнд би түүнтэй хамт байна. Би түүнийг чөлөөлж хүндлэлд аваач болно. 저가 내게 간구하리 내가 응답하리라. Тэр намайг дуудахаас би түүнд хариулна. 저희 환난 때에 내가 저와 함께하여 저를 건지고 영화롭게 하리라. Зовлон шаналнд би түүнтэй хамт байгаа түүнийг чөлөөлж хүндлэлд аваач. 그러죠? Тийм ээ нөө. 환난 때에 Зовлонгийнх нь 우리가 하나님을 더 의지하고 간구하게 돼 있다라는 бид 거예요. бурханд илүү найдаж илүү түүнээс хүсэх хэрэгтэй. 하나님은요. Бурхан 우리가 환난에 처할 때 бидний зовлон тохиоход 건지시기 위해서 기다리고 계시다라는 거예요. татан гаргахын тулд хүлээж идэг. 그래서 Тийм учраас 나의 영혼아 어찌하여 сүнс минь чи юунд 불안하여 하는고 үл тогтворгүй байна вэ? 너는 잠잠히 하나님만 바라라 그랬습니다. Харин би чимээг өгнөр бурхан эзнээ хүлээн. 하나님을 의지하고 Бурхандаа найдаж 하나님을 기다리는 거예요. бурханаа хүлээж амьдрах юм. 하나님은 Бурхан 히브리서 4장 16절에 보면 Иврэ 4:16 дээр 때를 따라 돕는 은혜를 우리에게 주시려고 해요. яг цагт нь тааруулаад бидэнд нэгүслээ өгөө гэдэг. 때를 따라서 Яа цагт нь таарсан. 우리가 간구할 때 하나님이 그걸 주신다는 Бид 거예요. нэр хүсэмжлэн гойход бурхан түүнийг өгж өгдөг. 네. 또 세 번째는 Мөн гуравт 우리가 죄를 버리게 됩니다. бид нар гим нүглийг хаях ёстой. 베드로전서 Петр 1-р Петр 4장 4-р бүлэг 1376 1-р Петр 4 1절부터 3절까지 4-ийн 1-ээс 3 천천히 같이 읽읍시다. бүгдээр ааж явахан хамтдаа уншаарай. Иймээс Христ нэгэнтээ махбодороо зовсон тул та нар ч гэсэн ижил санаагаар өөрсдийгөө зэвсгэл. Учир нь махбодороо зовсон нь нүглийг дуусгасан. Энэ нь биеэр амьдрах үлдсэн хугацаанд цаашид хүний хүсэл тачаалын төлөө бус харин бурхны хүслийн төлөө амьдрахын тулд юм. Учир нь өнгөрсөн хугацаанд та нар завхаарл, тачаал, айрагтал, утга учиргүй найрлан цэнгэх болон ёс бусын шүтээн мөргөх явдлыг мөшгөн харийнхны хүслийг гүйцэлдүүл байсан чинь хангалттай. 4장 1절에 보면 4-ийн 1 дээр 육체의 고난을 받은 자가 죄를 그쳤다라고 돼 있죠. Та нар нэгэнтээ махбодороо зовсон гэж байна. 그다음에 죄를 그쳤다. Тэгээ гим нүглээ хайсан. 그러죠? Тийм ээ? 네. Нэгэнтээ гэдэг нь тийм учиртай. 삼손이 Та нар махбодороо зовоод нүглээ дуусгасан. 삼손이 죄를 지었습니다. 하나님 앞에. Самсон бурхны өмнө гим идэг. 그리고 어떻게 했습니까? Тэгээд ялаа 철저하게 누이쳤죠. тууштайгаар гимшсэн. 그러죠? Тийм үү? 다윗도 하나님 앞에 한 번 죄를 지었습니다. Давид ч гэсэн бурхны өмнө нэг удаа гим нүгэлүүлд. 그리고 어떻게 했습니까? Тэгээ яасан бэ? 철저하게 누이쳤어요. Үнэнхээр чин сэтгэлээсээ тууштайгаар иргсэн. 우리도 Бид нар ч тэр 혹 죄를 지을 수 있어요. магадгүй гим нүгэл хийж мэдэх юм.
보세요. 다윗이 죄를 짓고 얼마나 큰 고통을 당했습니까? Давид гим нүгэлтэсний гадар ямар их зовлон амслаа. 그러죠? Тийм ээ. 자기 죄 때문에 고통받은 거예요, 그것은요. Өөрийн хийсэн гимээс олж авсан зовлон байсан шүү. 근데 우리가요. Харин бид нар бол 한번 고통을 당하고 나면 нэг удаа зовлон амсах юм бол 야, 다시는 이 죄 짓지 않아야지. дахиж л энэ гимийг хийхэ болиё. 그렇게 마음을 결심합니까, 안 합니까? Гэт сэтгэлдээ шийддэггүй юу? 안 해요? Шийддэггүй мүү? 하잖아요. Шийддэг үстэй. 자, 그래서 2절에 보면 Тэгээ хоёроос харвал 그 후로는 다시 사람의 정욕을 좇지 않고 하나님의 뜻을 따사 남은 때를 살게 하려 함이라 그랬습니다. одоо энэ биеэрээ амьдрах үлдсэн хугацаанд цаашид хүний хүсэл тачаалын төлөө биш харин бурхны хүслийн төлөө амьдрах болно. 이방인의 뜻을 따라 산 것이 지나간 때가 족하다. Тэгэхээр харь үндэс түнгийн үндсэн өнгөрсөн хугацаанд хийжсэн тэр бүхий л зүйл маань өнгөрсөн хугацаанд тэгээд л дууссан. 이제는 Одоо л 거룩하게 하나님 뜻을 따라 살아야 되겠다. бурхны хүслийг дагаад ариунаар түүнийг дагаж амьдрий. 고난이 있으면 다음엔 이렇게 된다는 겁니다. Зовлонгийн дараа ийм зүйл байдаг. 그리고 네 번째는 Бас дөрөв 주님과 교제가 더 많이 돼요. бид эзэнтэй илүү их нөхөрлөх болдог. 왜요? Яагаад? 왜요? Яагаад вэ? 예수님이 Есүс 왜 연약한 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 고난을 받으셨을까요? яагаад мөхөс дараа хүний биеэр ирээд зовлон амссан бэ? 왜 그랬을까요? Яагаад юм бол? 히브리서 2장이요. Еврей 2. Урагшаа жоох эргүүлээд 1356 9절 Еврей 2-ын 9. 같이 읽습니다. За уншия. Харин бурхны нэгүслэр хүн бүрийн төлөө үхлийг амсахын тулд Тэнгэрч нараас арай дорд болгогдсон бөгөөд үхлийн зовлонгийн учир цог жавлан хийгээд хүндэтгэлийн титэм өмссөн Есүс биднийг хардаг. 예, 보니까 하나님의 은혜로 말미암아 бурхны нэгүслэр 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보았다고 돼 있죠. хүн бүрийн төлөө үхлийг амссан. 그러죠? Тийм ээ? 예. 만약에 хэрвээ 예수님이 이 연약한 몸을 입고 오지 않았다면 Есүсийн мөхс дорой биеэр ирээгүй байсан бол 우리가 고난이 있을 때 그럴 거예요. бид нар зовлон тохиолдоход тех болно. 하나님이 내 고통을 어떻게 아셔요? Гэхдээ бурхан яаж миний зовлон мэдх юм бэ? 그러죠? бид нар ийм үг унгаж мэднэ шүү дээ. 예수님은 Есүс 이 연약한 몸을 입고 오셨어요. мөхс дорой энэ хүний биеэр ирсэн. 연약한 마음도 있어요. мөхс сул дорой зүрх сэтгэлч байсан 그래서 хүний. 우리가 육신으로 받는 것, 마음으로 받는 고통, 괴로움, 핍박들 다 아셔요. бид нар махотоороо зүрх сэтгэлдээ авч байгаа хавчлага зовлон уйтраа гойно тэр бүхий л зүйлийг Есүс мэдэрчээс адил. 그래서 우리를 이해해 줄 수 있는 거예요. Тийм л учраас биднийг ойлгож өгч чадсан. 그래서 우리를 위로해 줄 수도 있는 거예요. Тиймээс биднийг мөн тайтруулж өгч чадах байсан. 그래서 베드로전서 2장 21절에 Нэгдүгээр бид нар 2-ын 21 дээр 22 дээр 예수님이 Есүс 고난 받은 그 자취를 우리가 따라가게 하려면이라 그랬습니다. амсан тэр зовлон бид дагаад явах болно. 고린도 후서 1장에도 보면 2-р Коринт 1-дэр ч гэсэн 고난을 받은 사람들끼리 зовлон амсж байгаа хүмүүс 위로 받고 위로 줄 수 있다고 돼 있습니다. тайтгарч чаддаг, бусдад бусдыг тайтгаруулж өгч чаддаг байна. 그러잖아요. Зовлон амссан л хөл тэгж чадна. 우리 서로서로는요. бид нар өөр хоорондоо 서로서로 이해해 주기가 어려워요. өөр бие биенийгээ ойлгож өггийг бол бас их хэцүү. 그러죠? Тийм үү? 몸이 아파도 Би өвдлөө. 아픈 곳이 달라요. Өвдөж байгаа өвдөлтүүд нь биенийх нь өвчнгүүд өөр өөр. 마음의 고통이 있어도 Сэтгэл дотор нь зовлон байна. 상황에 따라서 마음의 고통이 다 달라요. Хүн болгоны нөхцөл байдал шалтгаалаад зүрх сэтгэлдээ амж байгаа зовлон, гонх, шанал нь бүгд өөр өөр. 그러잖아요. Тийм үгүй юу? 그런데 주님은요. Гэтэл эзэн маань 우리가 당할 그 모든 것 다 당하신 거예요. бидний туулж амсдаг бүхий л зүйлийг биеэрээ авч мэдэрсэн. 그러니까 우리를 위로해 줄 수 있는 Тийм 거예요. учраас л бидний бүрэн төгсөөр тайтгаруулж чадсан. 성경을 기록하는 이 선진들도 Библийг бичсэн эдгээр итгэлийн 이 사도 바울도 Илч Паул ч 베드로도 Петр мөн адил 우리가 받는 육신의 고통, 복음 때문에 받는 육신의 고통과 сайн мэдэнээс болоод бидний биедээ авч байгаа зовлон, 우리 마음의 괴로움 다 아시는 거예요. сэтгэлдээ амсаж байгаа шанал бүгдийг нь мэддэг. 그 고난을 받으셨기 때문에 Бүгдээрээ тэр зовлон амссан учраас 우리를 위로해 줄 수 있는 거예요. тиймээс биднийг ийхүү тайтгаруулж өгч чадаж байна. 여러분들 신앙생활 하다가 Хүмүүсээ итгэлээр амьдрч байгаад 복음 때문에 сайн мэдэнээс болоод 똑같은 고난을 받은 사람끼리 교제하면 яг 어떻습니까? адилхан зовлон авч байгаа хүмүүс ингээ хоорондоо суугаад юм яриад нөхөрлөл ямар байдаг вэ? 얘기만 들어도 막 공감이 가서 눈물이 나잖아요. Ярьж байгааг сонсоод нэрээ тиймч надад яг тийм байгаа гэж ойлгоо сэтгэл нь уяраа бараг нулимс сонсдог. 그래요, 안 그래요? Тэгвэл шууд ойлгож өгдөг тийм ээ? 네. 여러분들 교제가 좋은 게 그건 거예요. Нөхөрлийн амт гэдэг нь үүндээ байдаг юм.
서로의 허물도 씻겨주지만 Би нэгсэн алдаа зөрчлийг нь хааж, далдалж өгнө. 서로 받는 고통도 같이 나누면서 같이 өөчөж 울고 같이 웃는 거예요. Би бинийг амсаж байгаа зовлонг нь хамтаа хуваалцаж, инээх үедээ инээж, уйлах үед нь уйлж өгдөг. 그 안에 누가 계십니까? Тэр нөхөрлөл донд хэн байдаг вэ? 주님이 계신 Эзэн 거예요. маань. 아셔요? Ойлгосноо? 그래서 Тийм учраас 고난 중에 주님을 더 가까이 하고 주님과 교제가 되는 겁니다. зовлон дотор хүн итгэлийн зовлон дотор эзэнтэй улам ойрдог, эзэнд илүү их найдах болдог. 요한계시록 3장에 Илчлэл 3 дээр 주님이 뭐라고 말씀하셨어요? эзэн юу гэж альцсан бэ? 내가 내 안에 너희가 내 안에 들어와서 함께 먹고 마신다고 돼 Би 있잖아요. та нарын дотор, та нар миний дотор ороод хамтдаа идэж ууя. 그게 교제하는 거예요. Нөгөө нөхөрлөлийг хэлээд байна. 여러분들 구역 모임이 그래서 중요한 겁니다. Дөрвөн нөхрөл хийгээд байдаг маань уг нь ийм чухал чанартай. 어머니 청년의 봉사의 모임이 그래서 중요한 Ээжүүдийн хэсэг, 거예요. аав, залуучуудын хэсэг нөхрөлжсэн ийм л үүрэгтэй. 신앙생활하면서 Итгэлээр амьдрангаа 받는 고난과 амсаж байгаа зовлон, 기쁨을 баяр хөөрөө 함께 나누는 거예요. хамтаа хуваалцаж ярилцах юм. 그래서 중요한 거예요. Тийм учраас их чухал нөхрөл гэдэг. 그걸 가볍게 여기면 안 되는 겁니다. Нөхрөлийг нэг одоо хэрэггүй зүйл мэд хөнгөн тооцож болохгүй. 그 안에 주님이 계신데 그걸 가볍게 여길 수 Яагаад гэвэл тэр 있어요? дунд эзэн байхад та түүнийг хөнгөн тооцож болно гэж юу? 거기에 참여하지 못하는 사람들은 그 기회를 잃어버리는 거예요. Үнд тэр дунд хамт хийж чадахгүй байгаа хүмүүс тэр сайхан боломжийг алдаж байна гэсэн үг. 안타까운 거예요. 그거. Харамсалтай хэрэг энэ бол. 그래서 그걸 교제를 사모해야 되는 Тийм 겁니다. учраас нөхрөлд оролцдог байхын төлөө хүсч тэмүүлэх хэрэгтэй. 자, 5번째. 5. 그 고난 중에 있을 때 Тэр зовлон дунд байхад 우리가 어디에 있어야 될까요? бид нар хаана явах хэрэгтэй вэ? 밖으로 혼자 떠돌아야 될까요? Гадуур ганцаараа тэнэд явах хэрэгтэй юу? 교회 안에 있어야 돼요. Чуулган дотроо байх 모임 안에 хэрэгтэй. 있어야 돼요. Нөхрөлд дундаа байх хэрэгтэй. 다윗이요. Давид биш. 사울 왕 때문에 고난을 많이 당했죠. Саул хаанаас болоод бас их одоо хөөгдөж зовсон шүү дээ. 그러죠? Тийм ээ? 그래서 이러다 내가 죽겠다. Ингэж байгаа дарааг өөх юм байна. 그래서 어떻게 합니까? Гээд яасан бэ? 이방 땅으로 갑니다. Хариун үндэсний газар руу явдаг. 그때 하나님 뭐라고 하시는지 보세요. Тэр үед бурхан юу гэж хэлсэн? 사무엘상 22장 1-р Самуэль 24-өөс харцгаая. 22 юм байна. 1-р Самуэль 332 1절부터 5절까지 1-ийн 22-ийн 1-ээс 5. 형제님 자매님 나눠 읽고 마지막 같이 읽어요. 22장. 으흠. 22-ийн 1-ээс 5-ыг ахнаар ихнэрээр уншаад сүүлийн 5 дахь шүлгийг хамт уншъя. Давид тэндээс явж Адулламын агууруу зүхтв. Түүний ахнар болон түүний эцгийн гэрийнхэн бүгд үүнийг сонсоод Давидын байгаа газар руу ирэв. Шахалтад өрөнд сэтгэл уналтад орсон бүхэн Давид дээр цугдарч ирсэн бөгөөд Давид тэдний дээр удирдагч болов. Ийхүү 400-аад хүн түүнтэй хамт байв. Давид тэндээс Моабын Мицпад очиж Моабын хаанд "Бурхан надад юу хийж өгөхийг мэдэх хүртэл миний эцэг их хоёрыг өөрсдөөгээ хамт байлгаач" гэж гуйв. Ингээд Давид эцэг ихээ Моабын хаантай хамт орхисонд эцэг их нь Давидыг бэхлэлтэд амьдрах хугацаанд хаанад амьдрав. Иш үзүүлэгч Гад Давидэд "Бэхлэлтэд бүү нүгд босож Юдагийн нутаг руу явах тун" гэж хэлсэнд Давид тэндээс гарч Хиретийн ойд очив. 거기 보니까 Харъя. 다윗이 Давид шүү дээ. 도망해서 어디로 갑니까? Зүхтаа тааш явсан байна. 계속 가다가 Явсаар 모압 땅으로 가죠. Моб руу явж ирж байгаа. 그러죠? Тийм ээ нөө. 부모까지 모시고 갑니다. Эцэг ихээ хоёроо хүртэл дагуулад. 5절에 5 дээр 선지자 가시 다윗에게 이르되 Гад иш үзүүлэгч Давидэд 이 요새에 있지 말고 떠나서 유다 땅으로 들어가라. "Бэхлэлтэд бүү нүгд босож Юдагийн нутаг руу яв." 그러죠? Тэгж хэлж юу? 그러죠? Тийм ээ нөө. 그러시 다윗이 바로 순종합니다. Давид түнд нь шууд дуулууртаа амтсан. 네. 여러분 고난이 있을 때요. Хүмүүсээ зовлон тохиолдоход 교회 떠나려고 하시면 안 돼요. чуулганаасаа явах гэж болохгүй. 뭐 떠나보지요. 뭐 또. Яад үзье. 떠나볼까요? Яад үзэх юм уу? 다윗을 보세요. Давидыг хараарай. 27장 27 дугаар бүлэг. 1절 2절 27-гийн 1 2. 같이 읽습니다. Унши. Давид "Би нэгэн өдөр Саулын гарт устгагдах байх. Филистичүүдийн нутагт зугтаж очихоос өөр арга надад алга. Тэгвэл Саул намайг Израилийн хязгаар нутаг даяар ирж хайхаас цөхрөн. Ингээд би түүний гараас зугтана гэж зүрхэндээ бодов.
Тэгээд Давид босож өөртөөгөө хамт байсан 600 хүнээ дагуулan Гатын хаан Маахын хөвгөн Ахиш руу очив. 또 어려우니까 Дахиад л хэцүү зовлон 야, тулгарлаа. 내가 안 되겠다. 블레셋 땅으로 가야 되겠다. Ер нь болохгүй нэ Филист рүү л явъя. 그러죠? Тэгж гинөө. 그래서 Тэгээд 예, 아기스 왕과 함께 합니다. Ахиш хаант дээр явж очдөг. 거기서 같이 살면서 어떻게 되냐면요. Ахиш хаантай хамтарч амьдрангаа юу тохиолдсон гэхээр 아기스 왕의 신임을 받아요. 인정을 받아요. Ахиш тааны одоо хүн болж хүлээн зөвшөөрөгддөг. 예, 그래서 야, 아기스 왕이요. Ахиш хаан 이 다윗은 나의 오른팔과 같다. Давид бол ердөө л миний баруун гар шиг хүн юм. 시간이 지나면 지날수록 Цаг хугацаа өнгөрөх тусмал 내가 믿을 만하다. үнэхээр миний итгэлийг төрүүлж байна. 그래서 이제 어떤 일이 벌어지냐면 Тэгээд бүр яасан гэхээр 이 블레셋과 Филистчүүд 이스라엘이 전쟁하게 되는 거예요. Израильчүүдийн хооронд даймалдаг. 그럼 다윗이 어떻게 해야 돼요? Давид тэгэхээр яах ёстой вэ нүд? 참여해야 되잖아요. Оролцох ёстой болно өстэй тийм ээ? 그러죠? Тийм ээ нөө. 그래서 싸움 참여하려고 갑니다. Тэгээ юутсан оролцоход явсан. 여러분들이요. Хүмүүсээ 세상에 나가서 살고 энэ ертөнцид гарч амьдраад 세상 사람들하고 짝 하면은요. ертөнцийн хүмүүсээ хосоолоод явбал 그리고 교회를 버리면은요. тэгээ чуулганаа бүрэн хаявал 처음에 잘 될런지 몰라요. эхэндээс амжилттай сайхан явж мэднэ хүмүүсээ. 잘 되는 것처럼 보일 수도 있어요. Үнээр сайн сайхан явж байгаа юм шиг харагдчих. 그런데 Гэхдээ 주님을 딱 등져야 되는 그러한 결정적인 순간이 올 수 있는 거예요. яг эзнээс түнжин 믿음을 버려야 되는. эзний өмнө итгэлээ хаях хуцаа тийм шийдвэртэй үе таны өмнө ирнэ. 이 다윗처럼요. Яг энэ Давидэд тулгарсан шиг. 어떻게 다윗이 이스라엘 백성과 싸웁니까? Тийм эгзэгтэй одоо сонголтын өмнө ирнэ. Яаж Давид өөрийн ард түмэнтэйгээ дайтах вэ? 왜? 응? 그 가드 왕하고 언약을 맺고 같이 살고 있으니까 같이 싸우러 가야 되는 거예요. Мэдээж одоо энэ Гатын хаамтай одоо түнш болоод амьдарч байгаа эмчэндээ Гатын хааны хүслийн дагуу дайнд оролцоход явж л таарна. 그래서 싸우러 올라갔습니다. Тийм учраас тулааны газар руу явсан эхний 그런데 эмчэнд. 블레셋 사람들이요. Гэтэ Филистчин тал. 오, 저건 다윗 아니냐? Гэхдээ наадах чинь Давид байна штэ. 사울은 천천히 다윗은 만만이라고 하던 그 다윗 아니냐? Саул мянган Давид түмийг гэж дуулдаг тэр Давид биш үү? 너 다윗 데리고 못 싸운다. Энэ Давидтай бид тэр одоо түншлээд хамт дайнд оролцож чадахгүй. 그런데 가드 왕이요. Харин Гатын хаан 아기스가요. Ахиш биш 아, үү? 믿을만 하다니까. Давидэд бүрэн итгэж болно. 나하고 있는 몇 년 동안에 나한테 한 거 봐라. Надтай хамт хэдэн жил байсан хугацааг нь харах юм бол үнэхээр итгэл төрүүлэх үсэсэн. 그래서 안 된다고 그랬습니다. Тэгсэн ч болохгүй гэж цаанаас нь 그래서 зүтгэсэн. 다윗과 이스라엘 백성들이 빠졌어요. Тийм учраас тэр дайнд одоо Давид л түүний одоо цэргүүд одоо эхний ээлжинд мултарсан. 아씨 그 이때? 라고 생각이 들지요? Гэсэн бодол төрөнд өстэй юуны төрөнд. 그래서 자기들 진영으로 돌아왔어요. Тэгээ өөртөө хоорон руу буцаж явдаг. 어떤 일이 벌어진 줄 아세요? Буцаад ирэтэл нь юу болсон байдаг вүлээ? 30장 30. 1절부터 4절. 1-4. 형제님 자매 나눠 있습니다. Ах нар ихснэр хуваагдъя. Давид ба түүний хүмүүсийг 3 хоногийн дараа Зиклагт буцаж ирэхэд Амалекчууд Негев хийгээд Зиклаг руу довтлон тонож Зиклагийг цонхож галдан шатаасан байжээ. Тэд эмэгтэйчүүд ба тэнд байсан бүхнийг жижигч бай, томч бай бүх хүний нэгийг нь ч алалгүйгээр олзлон авч өөрийн нутаг руугаа явсан байлаа. Давид хүмүүстэйгээ хотод орж ирэв. Хотыг галдан шатааж эхнэр хөөхтүүд охтыг нь олзлоод явсныг тэд үзв. Тэгэхэд Давид болон түүнтэй хамт байсан хүмүүс дууга өндөрсгөн уйлах тэнхээгүй болтлоо сөрхрөн уйлав. 아말렉 사람들이 Амалекчууд 다윗과 그 병사들의 가족과 모든 것을 다 잡아가 버렸어요. Давид болоо түүний цэрэг ирчүүдийн бүхий л зүйлийг нь олдлоод аваачихсан. 다윗의 두 아내도 잡혀갔어요. Давидын хоёр эхнэр шүхтэл тэрэнд 보세요. олцлогдсон байна. 교회를 떠나면 Хараарай, чуулганаасаа холбол 잘 되는 것 같지만 сайн сайхан болж байгаа юм шиг болж мэднэ. 막판에 이렇게 되는 거예요. Эцэст нь яг ийм зүйл тохиолдно гэсэн үг. 아셔요? Эцэст төгсгөл нь ийм байх болно. 이 세상 마귀가요. Энэ ертөнцид бузарсанс. 주님을 멀리하게 하고 Биднийг эзнээс холдуулж, 형제자매들 멀리하게 하고 ахан дүүсээс биднийг холдуулж, 끝내는요. эцэст нь 배반하게 하는 일까지 만든다는 거예요. ханаа нүгэ пипан хана. Бурхнаас урах байдал хүртэл биднийг хүргэж мэднэ. 그 뒤에 어떤 일이 벌어져요? Үүний дараа эцэст нь юу болох вэ? 반드시 이런 일이 벌어지는 거예요. Гарцаагүй ийм зүйл тохиох болно. 이때야 다윗이 돌이켰어요. Энэ үед Давид эргэсэн байдаг. 그리고 다 다시 찾아오게 됩니다. Бүгдийг нь дахиж буцаан олдсон ирсэн.
자, 여섯 번째. 6 дахь зүйл нь 하나님이 정하신 고난은 기간이 있다라는 거예요. бурхны одоо өгсөн зовлон нь тогтоосон хугацаа гэж бий. 베드로서 5장. 2 дугаар Петр 5. 베드로 전서인데. Уучлаарай 1-р Петр 5 юм байна. 1377. 5장 10절입니다. 5-ын 10. 같이 읽어요. 5-ын 10-ыг уншия. Христ дотор та нарыг өөрийн мөнх алдарт дуудсан бүх нэгүслийн бурхан өөрөө түр зур зовсны чин дараа та нарыг төгс болгож баттгаж бэхжүүлэн байгуулах болно. 여기 보면 Эндээс харвал 모든 은혜의 하나님이 бүх алдрын бурхан 잠깐 고난을 받게 한다고 돼 있죠. түр зүрийн зовлон өгдөг бахан шүү дээ. 그러죠? Тийм байна уу? 목사님, Пастра, 저는 지금 고난이 5년째예요. би одоо 5 дахь жилдээ энэ зовлон авч байна. 10년째예요. Би зовоод 10 жил болж байна. 그것도 하나님 보시기에 잠깐이라는 거예요. Тэр цаг хугацаа бурхны харахад түр зур ахна. 영원한 세계에 비하면 Мөнхийн цаг хугацаатай харьцуулбал 잠깐인 겁니다. энэ цаг хугацаа дэндүү богинохон охор. 요셉도 Йосефч тэр 13년 동안 애굽에 와서 훈련시켰잖아요. 13 жил Йосефийг Египтэд дасгалжуулсан. 그러죠? Тийм ээ. 시편 105편에 Дуулал 105 дээр 하나님이 정하신 기간이 있다고 бурхны 있습니다. тогтоосон цаг байдаг талаар гаргав. 하나님 나를 미리 보내셨구나. Бурхан намайг өөрчлөлт харжээ. 다윗도 Давид ч 하나님이 정해놓으신 기간이 있었습니다. бурхны товсон цаг түнд өгөгдсөн байсан. 이스라엘 백성들이 Израиль үндэстэн 바벨론으로 끌려간 것도 Бабилон руу олзлогдож явсан ч 정해진 기간 70년이 있었습니다. яг тогтчихсан 70 жил гэдэг хугацаа байсан. 그러잖아요. Тийм үү? 요한계시록에 보면 Илчлэл номон дээрээс хараад 서머나 교회에 환란이 있습니다. Эсмэрнэ чуулганд самуурал үүмэн дэгддэг. 근데 그것도 하나님이 허락하셨다라는 거예요. Гэтэл тэрийг ч гэсэн бурхан зөвшөөрсөн байсан. 네. Хугацаатаагаар. 큰 환란이 있지만 잠시라는 Их 겁니다. зовлон дэгдэгч тэр нь түрхэн зурих юм аа. 고린도전서 10장에는 1-р Коринт 10 дээр 감당할 시험을 주신다고 돼 있어요. таанд даа чадах чинээгээр л зовлон өгдөг талаар гарсан. 그리고 기간이 정해져 있다는 거 아시기 Мөн 바랍니다. хугацаас тогтоогдсон байдаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 우리 여기 아이들 있네요. Энэ ингээ хүүхдүүд маань их суучиж 아이들한테 хүүхдүүдэд 이사하거나 무슨 뭐 시장 갔다 올 때 зах руу яваад ирэх ч юм уу эсвэл нүүхэр болвол 짐을 얼만큼 지어줍니까? ачааг багасан ачаа хэр зэрэг өгдөг бай. Зөөгж. Захаа дагуулж явахаараа 20kg, 30kg 매웁니까? 20-30-ийн одоо сардтагтай шуудаатай юм л үүрүүлэх үү? 20-30 хилийн. 아이들이 질 만큼 주잖아요. 들을 만큼. Яг харж байхад л хүүхэд чинь даа чадах чинээний л хөнгөн юм өгдөг штэ. 그러죠? Тийм ээ? 우리에게도 그런 거예요. Бидний ч гэсэн бурхан яг тэгж ханддаг. 그리고 일곱 번째, 7 дахь зүйл. 하나님의 사랑을 다시 확인할 수 있어요. Бурханы хайрыг бид дахин шалгаж баталж харж болно. 하나님은 Бурхан 우리를 환란 속에 넣다가 бидний зовлон дотор оруулчаад 건지십니다. татаж гаргадаг. 그래서 야, 정말 하나님 나와 함께 하시고 Үнэхээр л бурхан надтай хамт байгаа 나를 юм байна. 지켜주시는구나. Намайг хамгаалж байна шүү дээ. 나를 이길 수 있게 넉넉하게 힘을 Намайг ялан 주시는구나. дэлж чадхаар хангалттай хүчийг өгсөн байна. 사도 바울도 Илч Паул 내가 고난을 당할 때 зовлож байхдаа 주께서 옆에 계셨다고 돼 있어요. намайг зовж байхад эзэн миний хажууд байсан гэж хэлсэн. 디모데 후서 보지요. 20 дугаар Тимот намыг харцгаая. Тессалоник 1349. 디모데 후서 2 дугаар Тимот 4장 4. 2 дугаар Тимот 2-ын 4. 17절. Биш ээ 4 дугаар бүлгийн юм гэсэн юм. 2 дугаар Тимот 4 дугаар бүлгийн 17. 같이 읽습니다. Уншаа. Гэвч эзэн надтай хамт зогсон бөгөөд тунгаглыг надаар дэлгэрүүлж бүх харийнханд сонсохын тулд намайг тэгрүүлсэн бөгөөд би арслангийн амнаас аврагдсан. 예. 주께서 내 곁에 서서 Эзэн надтай хамт байж идэх нь хажууд нь байсан гэсэн үг. 나를 강건케 하셨다라고 돼 있습니다. Намайг тэгрүүлсэн. 그러죠? Тийм ээ? 예. 그리고 사자의 입에서 나를 건지셨느니라 그랬습니다. Тиймээс арслангийн амнаас би аврагдсан. 고난에서 건지셨다라는 거예요. Зовлон дундаас нь татаж гаргасан. 16절에 16
사도 바울이 고난에 있을 때 사람들은 다 도망간 경우가 있어요. Илж Паул зовлон ирсэн чинь бүгд түүнийг орхиод зугатаад явсан үе бий. 그런데 주님은 내 옆에 있었다. Гэвч тэр үед эзэн л миний хажууд байсан. 주님은 나를 버리시지 않습니다. Эзэн намайг орхиогүй. 마지막 8번째 8 дахь сүүлийн хэсэг. 최후 승리가 우리에게 약속돼 있어요. Эцсийн ялалт бидэнд амлагдсан. 이 복음을 위한 전쟁은 Энэ сайн мэдээний төлөөх тулаанд 주님이 이겨놓으셨어요. эзэн хэдийн ялцчихсан. 그러죠? Тийм ээ? 주님이 이겨놓으셨고 Эзэн хэдийн ялцчихсан. 우리를 거기 참여하게 하시는 거예요. Тэр одоо ялалт ялцчихсан дандаа биднийг бас оролцоож байна. 왜요? Ялалтыг авчихсан. Яагаад? 주님과 같은 영광을 우리가 받기를 원해서요. 그러시는 Түүгээр 거예요. дамжуулаад эзний амлцах алдартай адил алдрыг хүртээсэй гэсэндэ. 그래서 Тиймээс 고난이 올 때 우리가 어떻게 해야 되느냐? зовлон танд тулгархад та яах ёстой вэ? 두려워하지 말고 Айжлахгүй. 소동치 말고 Содонч чинь юу лээ? 부끄러워하지 말라는 거예요. Ичид зовж болохгүй. 소동치 말라는 게 뭐냐면 야 어떻게 하냐 저떻게 하냐 뭐 Яг уу ийх үгэд эргэлзэж тэнэлдэг шаардлага. 마음을 결정하지 못하는 걸 얘기하는 거예요. Сэтгэлдээ шийдвэр гаргаж чадахгүй. Нэг тийм нэг нөхцөл байдалд ордог штэ. Тийм байж болохгүй. 하나님을 바라보면서 Харин бид бурхныг харангаа 담대하게 해야 되는 겁니다. зоригтойгоор давшин урах хэрэгтэй. 네. 마지막 성경 찾아보죠. За сүүлийн ишлэлийг болъё. 네, 로마서 8장. Ром 8. Ром номны 8 дугаар бүлэг. 17절, 18절. 8-ын 17, 18. 같이 읽습니다. Уншаа. Хэрэв бид хүүхдүүд нь юм бол өв залгамжлагт нь ч бас мөн. Христтэй хамт алдаршуулгадахын тулд хэрэв бид үнэхээр түүнтэй хамт зовдөг юм бол бид Бурхны өв залгамжлагчид бөгөөд Христийн хамтран залгамжлагчид юм. 네. 그리스도와 함께 Христтэй хамт 영광을 받기 위해서 алдрыг хүртэхийн тулд 고난도 함께 받아야 될 것이다. түүнтэй хамт зовох ёстой маа. 그런데 Гэхдээ 현재의 고난은 яг одоогийн бидний туулж байгаа энэ зовлон 장차 나타날 영광과 비교할 수 없다. хожим бидний өв залгамжилж явах алдартай харьцуулахын аргагүй. 비교할 수 없다. харьцуулахын аргагүй. 잠깐 있는 Төрхөн зүрийн 조그마한 고통이라고 하는 거예요. багхан зэргийн зовлон л 하나님 보실 때는 Бурхныг харахад ч үдэ. 하나님 만났을 때 영광은 더 크다는 겁니다. Харин үүнийд ичээд арах юм бол Бурханаас авах алдрам илүү их байх болно. 기도하고 마치겠습니다. За тэгээ залбираад өндөрлөё. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 연약한 저희들입니다. Бид мөхөс дорой илээ. 저희 연약한 저희들을 Ийм сул дорой биднийг 주님께서 위로해 주시고 эзэн та тайтгаруулж 고난의 길을 미리 가주심으로 말미암아 золонгийн замаар төрүүлж алхуулснаа. 우리에게 당한 고난의 영광이 있다는 걸 알고 Бидний авч байгаа золон бүрийн цан алдар байгаа гэдгийг мэдүүлсэн билээ. 이 마지막 때를 힘있게 살아갈 수 있도록 도와주십시오. Үнийг мэдээд үеийн төгсгөлийн энэ үед бид хүчтэйгээр амьдрч чадхад минь тусалж өгнө. 사도 바울께서 Илч Паул 믿음을 지키고 итгэлээ хамгаалж 복음을 전했던 것처럼 сайн мэдээ тарааж амьдрсан шиг 우리도 많은 핍박 가운데서도 бид чсэн тэрийг хавчлах зовлон донд 믿음을 지키고 итгэлээ хамгаалж 복음을 전하다가 сайн мэдээ тараангаа 주님께 칭찬과 영광과 존귀를 얻을 수 있도록 эзнээс алдар 도와주십시오. магтаал хүндэт хэлийг хүртэж чадсан хүн болж чадхаар тусално. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.